네, 오늘은 욥기 31장 24절부터 강의하겠습니다. За Яв 31-ийн 24 дугаар ишлээс эхлээд үргэлжлүүлнэ. 욥기 31장은 이제 욥의 결백이라고 그랬습니다. За энэ Яв 31 дугаар бүлэг болохоор Явын гимгүй байдал, гимзэмгүй байдал гэсэн сэдвтэй байгаа. 그래서 여기 24절부터 25절까지는 이제 7번째 제지로 금을 기뻐하거나 의뢰하지 않았다는 것입니다. 24-өөс 25 дугаар ишлэл нь болохоор 7 번째예요. 네, 7번째 대지. 7 дахь жижиг сэдв, дэд сэдв байгаа. За энэ 24-өөс 25 дугаар ишлэл нь 7 дахь дэд сэдв. Тэгээд 금을 의지하거나 금을 기뻐하거나 의뢰하지 않았어요. 유스비슈. 9번째 아닌가요? 그렇게 질문하는데요. 9번째 아니고. 9번째라고 그래요? 7번째예요, 7번째. 역시 7 дахь нь гэж байна да. 자, 그래서 24-өөс 잠시만요. 24-өөс 25 дугаар ишлэл нь болохоор алтанд баярлаж найддаггүй гэсэн ийм сэдв байна. 그러면 그 대지를 한번 좀 다시 한번 정리를 해볼게요. За тэр хуваагдал дээр зөрүү гараад байгаа бол дахиад нэг юу яг тулгаад явъя гин. 지난번에 다 했는데 한번 다시 점검을 해보세요. 첫 번째 대지는 욥이 음심을 품지 않기를 결심함. За нэгдүгээрт нь болохоор Йов эргэлзэхгүй байхаар шийдсэн нь. 그다음에 1절로 4절. 1-4. 두 번째 대지는 거짓되이 행치 않았음. 2-дугаарт нь болохоор худал бусаар яваагүй. 5절로 6절. 5-аас 6. 세 번째 대지는 탐심으로 행치 않았음. 3-дугаарт нь болохоор шунлаар үйлдээгүй. 7절로 8절. 7-оос 8. 네 번째는 간음하지 않았음. 4-дугаарт нь болохоор завхаараагүй, садар саман байгаагүй гэх юм уу? 9절로 12절. 9-оос 12. 다섯 번째는 종들을 멸시하지 않았음. 5-дугаарт нь зарцнараа басамжлаагүй. 13절로 15절. 13-аас 15. 여섯 번째는 가난한 자와 고아를 돌보았음. Ядус болон өнчдийг халамжилсан. 16절로 23절. 16-аас 23. 그다음에 일곱 번째는 금을 기뻐하거나 의뢰하지 않았음. 7-дугаарх нь болохоор алтанд баярлаж найдаагүй. 24절로 25절. 14-өөс 15. 그것이 24-өөс 25. 여덟 번째는 해와 달에게 미혹되지 않았음. За 8-дугаарт нь болохоор нар оддод хуурдаг уруу татагдаагүй. 26절로 28절. 26-аас 28. 그다음에 아홉 번째는 원수의 원망을 기뻐하지 않았음. 9-дугаарт нь дайсныхаа суйралд баярлаагүй. 29절로 30절. 29-аас 30. 열 번째는 나그네와 행인을 대접하였음. 10-дугаарт нь болохоор 잠시만요. 나그네와 행인. 야올린 хүмүүс은 아인치듯 나그네를 대접하였음. 대접하였음.
явуулын хүн болон аянчдыг зочилсон. 행위는 그 이제 길 가는 사람이죠. 예. 네네. 그다음에 11번째는 큰 무리를 두려워하지 않았음. 큰 무리를, 큰 무리, 사람들, 큰 무리를 아하. 두려워하지 않았음. За дараагийнх нь болохоор олон түмнээс сүрдэж байгаагүй. 33절로 34절. 33-аас 34. 그다음에 12번째는 남의 소산을 빼앗은 일이 없음. 재산이라고. 10 12-т нь болохоор бусдын эд хөрөнгөнд намын 소산, 이제 소산인데 소산을 아하. 재산이라고도 하고 소산이라고는 네. 30 그것을 빼앗지 않았음. 그것을 해하지 않았음. 빼앗지 않았음. 비하지. бусдын үр жимсийг булаагаагүй. Үр жимс гэдэг нь бол тэр эзэмшил хөрөнгийг хэлж байгаа. 35절로 40절입니다. 35, 자, 35-аас 40 юм уу? 그래서 오늘 7번째 대지인 금을 기뻐하거나 의뢰하지 않았음. 24절로 25절입니다. За одоо тэгээрээ 7 дахь хэсэг нь 7 дахь хуваатал нь жижиг хэсэг нь мөн алтанд баярлаж найдаагүй гэсэн хэсэг нь. 그러니까 욥이 얼마나 하나님 앞에 정직하고 깨끗하게 살았는가를 지금 변증하고 있는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Йов бурхны өмнө ямар одоо цэвэр тэгээ гэм зэмгүй амьдэрсэн бэ гэдгийг энд илэрхийлж байгаа. 네, 24절, 25절 한번 읽어보겠습니다. 24-аас 25-ыг уншъя. 내가 언제 금으로 내 소망을 삼고 정금더러 너는 내 의뢰하는 바라 하였던가? 언제 재물의 풍부함과 손으로 얻은 것이 많음으로 기뻐하였던가? 그랬습니다. Хэрэг би найдвараа алтанд тавьж шижир алтанд чи миний баталгаа гэсэн бол баялаг минь агуу учраас гар минь ихийг хураасан учраас хэрэг би баярладаг байсан бол. 욥은 이렇게 금이나 또 정금이나 재물을 기뻐하거나 거기에 소망을 두지 않고 또 그것을 의지하고 산 적도 없다는 것입니다. За эндээс харахад Йов алт юм уу, шижир алт эсвэл эд баялаг гэх мэт зүйлсэд баярлаж байгаагүй тэдгээр зүйлсэд найдвараа тавьж түшиглэж байгаагүй гэдгийг өчсөн байна. 금이 얼마나 참 그 귀중한 보물입니까? Тэгэхээр алт гэдэг зүйл ямар тийм одоо үнэтэй эдлэл билээ дээ тийм ээ. 요즘 그 국제 금값 시세도요 굉장히 비쌉니다. Сүүлийн үед дэлхийн зах зээл дээр ч гэсэн алт маш өндөр үнэтэй тооцогдож байгаа. 한국에서도 금을 사려면은 지금 시세로 보면은 그 한 돈에 이제 3.75g을 한 돈으로 보는데요. 한 돈에 96만 4천 원이에요. 오늘 시세로 보면은. 93만? 96만 4천 원. 살 때. 4천. За энэ нэг одоо унц гэх юм 375 кг гэж л да. 3.75 kg-라고 그죠? 하셨어요. 3.75g을 한 돈이라고 합니다. Одоо нэг унц алт нь болохоор 375 кг гэж тооцогдсон юм шиг байна. За энэ нь болохоор солонгос мөнгөөр өнөөдрийн хашаар 964 мянган вон байгаа. бараг сая төгрөг байна тийм ээ. 그렇게 금을 살 때 가격하고 내가 팔을 때 가격하고는 좀 다릅니다. 근데 팔을 때 가격은 79만 9천 원. 뭐 그렇게 합니다. 7. нөгөө хэрвээ одоо нөгөө ханш чинь авах ханш зарах ханш гэдээ байдаг штэ. Тэгэхээр хэрэг надаас солонгост одоо надаас алт авнаа гэх юм бол 375 кг буюу нэг унц алтыг бол 964 мянгаар уучлаарай эсрэгээр нэрчлээ. Хэрвээ би банкнаас ч юм уу одоо тэр алтны газраас нэг унц алт авах юм бол 964 мянган воноор авах юм байна. Би өөрөө тэр алтаа худалдъя гэх юм бол надаас 797 мянгаар худалдаж авах юм байна.
그 몽골 돈으로 한번 환산해 봤더니요. 금 음, 한 돈이 228만 6,193 투구로더라고요. 220, 208만 음, 6,193. 193. 거기서 실제 살 때는 얼마에 사는지 모르겠습니다. 음, 제가 살 때요. 거기 몽골에서 금 한 돈에 과연 얼마씩 하는지. 예. За тий Монголд одоо ямар үнэ ханштай байгааг нь сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч гэсэн энэ Солонгосын ханшаар бодох юм бол би одоо юу худалдаад нэг унц алт худалдаж авахд Солонгос 964 мянган воноор худалдаж авна гэсэн шүү дээ. Тэрийг Монгол төгрөнд хөрвүүлэхээр 2 сая 236 мянга 193 төгрөг болж байна. 이게 금은 뭐 이렇게 다른 보석에 비해서 가치가 있기 때문에 굉장히 그 값이 나갑니다. Тэгэхээр алт бол ер нь ямар ч цаг үед ханшаа алддаггүй тэр үнэт металлд тооцогддог тийм ээ. Тэгэхээр бусад одоо үнэт металл болон эрдэнэсийн чулуу гэх мэт тэдгээр зүйлсээс хамгийн их одоо өндөр ханштай байдаг. Учраас энэ алттай тэр эрхэм нандин чухал одоо үн цэнтэй зүйлсийг алттай их зөөрлөж ярьдаг. 금은 또 어디 가나 다 사용할 수 있으니까 다들 귀하게 여깁니다. Тэгээ бас алтыг бол хаанч утсан ханшаа алддаггүй хаанч гэсэн зарж борлуулад тухайн улс орныхоо мөнгөн тэмдэгтээр хувиргаад солиод ашиглаж болдог тийм хөрвөх чадвар сайтай металл. Тийм учраас одоо ер нь ямар ч улс үндэстэнд бол маш үн цэнтэй тооцогддог. 그 금의 특성을 보면은 금은 변하지가 않습니다. За бас алтны одоо өөрөх нь онцлог шинж нь бол хувирч өөрчлөгддөг. 그래서 성경에서도 그 아주 귀한 믿음을 비유할 때 금 같은 믿음이라고 말하고 있습니다. Тийм учраас Библиэлд ч гэсэн маш тийм үнцэнтэй, эрхэм нандин тийм итгэлийг зөөрлөж хэлэхдээ ч гэсэн алттай зөөрлөдөг ээ. 근데 이렇게 여기 오늘 본문에서 보면 욥은 이렇게 그 귀한 그 금으로 금이나 이런 정금을 거기다가 소망을 두지 않고 그것을 의지하고 살지도 않았다는 것입니다. Гэтэл Йоб болохоор тийм алт мөнгөнд алт болон шижир алтанд бас эд баялагт ерөөсөө итгэл найдвараа тавьдаггүй. Тийм юмсад найдаж түшиглэж амьдарч байгаагүй гэдгийг илэрхийлсэн байна. 근데 욥은 오직 하나님만 의지하고 살아왔다는 뜻입니다. Тэгээ энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр Йоб бол зөвхөн бурханд найдаж түшиглэж амьдарч ирсэн гэдгийг илэрхийлж байгаа. 욥은 세상에서 보배로 여기는 것들을 다 버리고 하나님을 보배로 삼고 하나님만 의지하고 하나님으로 살아왔다는 것입니다. Йоб бол энэ дэлхийн хүмүүсийн итгэл найдвараа тавьдаг үн цэнтэд тооцдог юмсыг ерөөсөө итгэж найдаж түшиглэж амьдарч байгаагүй харин зөвхөн бурханд итгэж бурхныг түшиглэж бурхнаар амьдарч ирсэн гэдгийг илэрхийлж байна. 이제 욥이 물질 의지하지 않고 하나님만 의지하고 살았다는 것이 얼마나 귀한 신앙입니까? Тэр ингэж ерөөсөө эд баялаг алт мөнгөнд итгэл найдвараа тавилгүй зөвхөн эзэн бурханд итгэл найдвараа тавьж амьдэрсэн гэхээр энэ Йовын итгэл ямар одоо үнцэнтэй ямар эрхэм нандин итгэл байж таарах вэ гэдэг нь ойлгомжтой. 욥은 이렇게 물질을 하나님의 것으로 삼아놓고 하나님의 뜻대로만 사용했다는 것입니다. Тэр Йов бол тэр өөрт нь алт мөнгө хичнээн их байсан, эд баялаг хичнээн их байсан ч гэсэн тэрийг өөрийнх гэж тооцдог. Энэ бол бурхных гэж тооцож тэгээд бурхны хүслийн дагуу тэдгэрийг хэрэгэлдэг, зарцуулдаг байсан. 마태복음 6장 19절에도 보면은 너희를 위해서 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 그 좀과 동록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질한다고 그랬습니다.
Матай намын 6-гийн 19-ыг харах юм бол газар дээр өөрсдөө эд баялаг бүү хураа тэнд хэвэн хорхоо ба зэв идэж сүтгдэг хулгайч ивдэж ороод хулгайлдгаа гэж хэлсэн. 그러니까 물질에 집착하지 말고 영원한 가치를 추구하라는 그런 교훈을 담고 있는 것입니다. Энэ үг цаад утгаараа ямар утгыг илэрхийлж байгаа вэ гэхээр эд баялагт бүү итгэж найдаа эд баялагаас бүү зууралдаа харин мөнхийн үн цэнтэй зүйлсэд өөрсдөө итгэл найдвараа тавьж амьдраа гэсэн утгыг агуулж байгаа. 세상 물질은 영원히 자기를 지켜주지 못합니다. ертөнцийн эд баялаг бол бид нарыг үрд мөнхөд хамгаалж өгч чадахгүй. 그래서 누가복음 16장 11절 말씀에도 보면은 너희가 불의한 재물에 충성하지 아니하면은 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠냐고 그랬습니다. Лук намын 16-гийн 11-р эшлэгийг харах юм бол иймээс хэрв та нар шудраг бусын эд баялагт итгэмжтэй байгаагүй бол хэн та нарт жинхэнэ баялагийг даатгах билээ гэсэн. 이 물질이라는 것은 얼마나 많이 모으느냐가 중요한 것이 아니라 어떻게 사용해야 하느냐가 중요한 것입니다. Тэгэхээр эд юмс эд баялаг гэдэг бол хэр ихийг хураасан бэ? Хэр их эд баялагтай вэ гэдг нь чухал биш. Харин тэр өөртөө байгаа эд юмсыг хэр зөв зарцуулсан бэ гэдэг нь хамгийн чухал гэдэг. 물질을 쌓아만 놓고 사용할지 모르는 사람은 어리석은 부자와 같은 자입니다. Тэгээ эд баялаг цуглуулаад байдаг, овоолол хураагаал байдаг. Тэгсэн хэрнээ түүнийг захиран зарцуулж мэдхгүй, хэрэглэж, ашиглаж мэддгүй байх нь бол үнэхээр мунхаг баян 그, гэсэн үг юм аа. 그 물질을 주님과 복음 운동에 바로 사용할 때 가장 가치 있는 것입니다. Тэр хураач хуримтлуулсан эд баялаг хизээ хамгийн үн цэнтэй байдаг вэ гэхээр эзний төлөө, Бурхны хаанчлалын төлөө, сайн мэдээний ажлын төлөө зөв захиран зарцуулсан, ашиглаж хэрэгэлсэн үед л тэр эд баялаг яг үн цэнтэй болдог байгаа. 이제 재물을 아무리 많이 쌓아놨어도 그것을 가치 있게 사용하지 못한다면은 오히려 그 재물이 자기한테 더 불행한 것입니다. Эд баялаг хичнээн их хураасан, хуримтлуулсан байлаа ч гэсэн түүнийг яг зөв зарцуулж ашиглаж чадахгүй болвол үн цэнтэйгээр ашиглаж чадахгүй бол тэр хураасан эд баялаг нь харин ч өөрт нь эргээд хор хохирол учруулна. 그 물질을 복음을 위해서 사용하고 또 가난한 자를 위해서 사용한다면은 그 물질은 가치가 있는 것입니다. Харин тэр эд баялгаа Бурхны сайн мэдээний төлөө зарцуулж хэрэглэх юм бол альсгүй бол ядуу зүдүү өнчин бэлэвсэн хүмүүсийн төлөө зарцуулах юм бол тэр эд баялаг нь үн цэнтэй болдог. 그래서 히브리서 13장 5절에도 보면은 돈을 사랑치 말고 있는 바를 족한 줄 알라고 그랬습니다. За тэгвэл Еврей 13-ын 5 дээр бас хэлсэнчлэн байгаа юмдаа сэтгэл хангалуун байж амьдрал чинь мөнгийг хайрлахаас чөлөөтэй байг учир нь тэр өөрөө би чамайг хийж өрөхгүй мөн чамайг хаяхгүй гэж альцсан. 누가복음 12장 15절에도 보면은 예수님께서 삼가 모든 탐심을 물리쳐라 사람의 생명이 그 소유에 넉넉한 데 있지 아니하다고 그랬습니다. Бас Луг 12-ийн 15 дээр эзэн хэлэхдээ Иесус хэлэхдээ алив шунлаас өөрсдийгөө хамгаал болгоомжил хэн нэгний амь өмч хөрөнгөхийн элбэг дэлбэгээс хамаардаггүй юм аа гэж хэлсэн. 물질이 사람의 생명을 살릴 수 있는 게 아닙니다. Тэгэхээр эд баялаг бол хүний амийг хамгаалж амийг аварч чаддаггүй. 물질이 없어도 하나님만 의지하고 하나님으로만 사는 사람은 하나님께서 필요한 물질도 다 채워주실 줄로 믿으시기 바랍니다. Харин эд баялаг, эд хөрөнгө байхгүй ч гэсэн Бурхнаар сэтгэл хангалуун, Бурхны өгсөн зүйлээр сэтгэл хангалуун амьдардаг хүнд Бурхан харин ч илүү ихийг өгдөгөө гэдэгт итгэж байна. 그 남절만 옆에 한번 들어오셨어요? Намжламагч хин Памжавигч ороод ирсэн юм уу? 함자부 씨요? 네, 들어오셨대. 아, 네. ороод ирсэн. 출석하겠습니다. 네. 자, 그 다음에 8번째 대지를 보겠습니다.
За дараа 8 дугаар хэсэг. 여덟 번째는 해와 달에게 미혹되지 않았음. 26절로 28절. За 20 дараагийнх нь 26-аас 28 дугаар ишлэл хүртэл нар сар оддод өрөө татагдаагүй гэсэн хэсэг байгаа. 네, 26절로 28절 한번 읽어보겠습니다. 28-аас 29-ийг уншаа, 26-аас 28-ыг уншия. 네, 언제 태양의 빛남과 달의 명랑하게 운행되는 것을 보고 내 마음이 가만히 유혹되어 손에 입맞추었던가. 이 역시 재판장에게 벌받을 죄악이니 내가 그리하였으면 위에 계신 하나님을 배반한 것이니라 그랬습니다. Гэрэлтэн байхад нь нарыг сүр жавхлантайгаар өнгөрөхт нь сарыг би хараад зүрх минь нууцхнаар уруу татагдан гараа үнссэн бол энэ ч гэсэн шийтгэгдэл зохиох хилэнц байхсан. Ийхүү би дээр буй бурхныг үгүйсгсэн болгосон. 자, 욥은 태양이 빛나는 것이나 또 달이 명랑한 것에 미혹되거나 또 마음을 빼앗기지 않았다고 그랬습니다. За нөгөө энэ хэсгээс од гэдэг үгийн та нар хасчаарай. Би дандаа од гэдгийг оруулаад нар саранд уруу татагдаагүй гэсэн. За Йов хэлэхдээ нарыг хараад эсвэл сарыг хараад уруу татагдаж гараа үнсэж байгаагүй гэж хэлсэн байна. 만약에 그것들에게 마음이 끌려서 마음으로 하나님을 떠났다면은 그것은 바로 영적 간음입니다. Хэрвээ одоо тэр нар сар гэх мэт юмсад тэгээ од гариг од эрхсэд уруу татагдаж зүрх сэтгэл нь тийшээ хандсан бол энэ нь үнэхээр бурхнаас урвсан хэрэг болж шийтгэл хүлээвээс зохистой байх байсан. 그러니까 마음이 하나님을 떠나서 다른 것을 더 좋아하고 그것을 따라가면은 그것이 바로 영적 간음이라는 것입니다. Энэ нь бол нэг ёсондоо завхаарл гэсэн үг те сүнсний завхаарл гэсэн үг. Бурханаас хэрвээ сэтгэл нь урваад бурханаас өөр юмсыг илүү харж, илүү дурлаж, илүү одоо хайрлах юм бол тэр нь сүнсний хувьд завхаарлж байгаа хэрэг болно. 그러므로 우리 성도의 마음은 언제나 하나님과 교통이 끊어지지 않아야 됩니다. Тийм учраас итгэгч итгэгч хүмүүсийн зүрх сэтгэл цаг үргэлж бурхнаасаа салахгүй, эзэн бурхнаа орхихгүй, эзэн бурхнаасаа салахгүй байх ёстой. 자, 이 말은 또한 그 해와 달과 별들 그것을 우상화해서 그것들을 섬기는 죄에 빠지지 않았다는 뜻도 있습니다. За тэгээ энэ нь болохоор одоо зүгээр одоо од гаргсын хувьд нар сарыг дурдж байгаа нэг талаараа нөгөө талаараа болохоор нар сар оддыг тэр гориг эргэсийг тэнгэрийн эргэсийг шүтдэг тэр шүтэнд тийм шүтэний шүтлэг байгаагүй, өөрөөр хэлбэл хуурамч шүтэн мөргөж үйлчилж байгаагүй гэдгийг нь бас илэрхийлж байна. 당시에 이방인들은 그 해와 달과 별들을 우상으로 섬기기도 했습니다. Тухайн үед харь үндэстнүүд бол нар сар оддыг бурханчлан шүтдэг явдал байсан. 근데 해와 달과 별들도 우리가 숭배할 대상이 아니라 하나님이 만드신 피조물입니다. Гэтэл энэ нар сар одод гэдэг зүйлс чинь бидний шүтэж үйлчилж мөргөх ёстой зүйлс биш, харин бурхны бүтээсэн бүтээлүүд байгаа шүү дээ. 그러니까 하나님이 만들어 놓은 그 피조물을 섬기는 것은 곧 우상 숭배입니다. Тэгээд бурхны бүтээсэн тэр бүтээлүүдэд мөргөн, бүтээлүүдийг шүтнэ гэдэг чинь бурхныг эсэргүүцэж үгүйсгэж байгаа гэм нүгэл юм. 그 10계명의 제1계명과 2계명을 범하는 죄입니다. Тухайлбал нь бол 10 тушаалын 1 ба 2 дахь тушаалыг зөрчиж байгаа гэм нүгэл. 그러니까 하나님 외에 다른 신을 내게 두지 말라고 그랬고 또 우상을 섬기지 말라고 하신 그 계명을 어기는 것입니다. Бурханаас чи одоо надаас өөр бурхадтай байж болохгүй гэсэн тэгээд одоо бурхны
юу лээ хиймэл шүтэн элдв хөрөг зураг сэлбэрийг өөртөө байлгаж болохгүй гэсэн энэ туршаалтыг зөрчиж байгаа хэрэг юм. 아무리 태양이 빛나고 또 달이 명랑하게 운행된다 할지라도 그것은 다 하나님이 만들어 놓으신 피조물에 불과하다는 것입니다. Нар хичнээн хурц гэрэлтэж байсан ч гэсэн сарч гэсэн сүр жавхлантайгаар шөнийн тэнгэрт гялалзаж байсан ч гэсэн тэдгээр нь бол зүгээр л бурхны материаар урлагдан бүтээгдсэн бүтээлүүд төдий юм. 네, 그래서 피조물은 절대로 신이 될 수가 없습니다. Тиймээс бүтээл гэдэг бол хизээч бурхан байж чадахгүй, бурхан болж чадахгүй. 그러니까 하나님 한 분 외에는 절대 다른 신이 없다는 것입니다. Эзэн бурханаас өөр ямар ч бурхан гэж байх ёсгүй маа. 이렇게 그런 그 해와 달과 별들을 섬기는 일은 이건 하나님을 배반하는 것입니다. Тэр энэ мэтчлэн нар сар оддыг шүтнэ гэдэг бол бурханаас урвж байгаа хэрэг. 또 재판장이신 하나님께 벌 받을 죄라는 것입니다. Тэгээд шүүгч бурханаас шийтгэл хүлээвэл зохистой гэм нүгэл юм аа. 욥은 이렇게 그러한 죄에서 멀리 떨어져 있었다는 것입니다. Тэгэхээр Йовын хувьд бол ийм гэм нүглээс хол байсан гэж хэлсэн байна. 여기 27절에도 보면 내 마음이 가만히 유혹되어 손에 입맞추었던가 이렇게 말했죠. 27 дээр ч гэсэн хэлсэн байна тийм ээ. Зүрх минь нууцхнаар уруу татагдан гараа үнссэн бол гэсэн. 손에 입맞췄다는 것은 그 우상에게 대해서 경의를 표했다는 뜻이에요. Гараа үнснэ гэдэг нь болохоор тэр тухайн тэр шүтээдээ хүндлэн дээдэлж байгааг илэрхийлсэн үйлдэл байсан байна. 그러니까 욥은 이렇게 그런 우상에 대해서 경의를 표시하는 죄를 범하지 않았다는 것입니다. Тэгээ хэрвээ би гараа үнссэн бол одоо ингэж шийтгэгдэл зохих байсан гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гараа үнсээгүй гэсэн утгатай Йоб бодвол тэгэж хуурамч шүтээнд хүндэтгэл илэрхийлж гараа үнсэж байгаагүй, тийм гэмнүглийг үйлдэж байгаагүй гэдгээ хэлсэн. 네, 신명기 4장 19절 말씀을 한번 읽어보겠습니다. Дэтэл намын 4-ийн 19-ыг уншъя. 너는 두렵건대 내가 하늘을 향하여 눈을 들어 1월 성신 하늘 위의 군중 곧 너희 하나님 여호와께서 천하 만민을 위하여 분정하신 것을 보고 미혹하여 그것에 경배하며 섬길까 하노라 그랬습니다. Тэнгэр үүд хараад эзэн бурхнаас чинь бүх тэнгэрийн доорох хамаг хүн ардад оноосон нар сар одод буюу тэнгэрийн хамаг эрхсийг чи үзээд түүнд татагдан мөргөж зарагдуузай. 이렇게 하늘의 그 해와 달과 별들을 보고 그 모든 천체를 보고 미혹돼서 그것들에게 절하며 섬기지 말라는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл тэр тэнгэрт байгаа бурхны бүтээлүүд буюу бүх хүн ардад одоо бүтээж өгсөн тэр нар сар одод буюу тэнгэрийн хамаг эрхсийг хараад тэдэнд уруу татагдаж мөргөж үйлчлүүлзээ. Тэгээ ингэж үйлчлэхээс хол байгаарэ гэж хэлсэн байна. 실제로 밤에 그 북두칠성에게 절을 하면서 북두칠성을 섬기는 사람도 있습니다. Тэгээ шүн одод ингээд түгээд ирэхээр долоон бурханд мөрөгдөг хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээ сүүлийн үед манай монголчуудаас долоон бурханд өргөл өргөн, долоон бурханд цацлаг өргөн гэдэг айгүйх ярьдаг болсон мөлий. 또 속설에 그 북두칠성에게 그 절하면 아이를 못 낳는 여자가 아이를 낳는다는 그런 말이 있어서 밤에 북두칠성에다 아이 낳게 해달라고 비는 사람도 있어요. Тэгээ шүн долоон бурханд мөргөөд долоон бурхан од шүү дээ тий. Долоон бурханд мөргөөд тэгээд нөгөө үр хүүхдийн заяа гуйдаг. Үр хүүхдгүү айл
хосууд энэ төр тэгж гуйдаг ёс 그게 байдаг юм 얼마나 байна. 그것이 어리석은 행동입니까? Тэгээ энэ бүхэн ямар мунхаг хэрэг вэ? 그 신명기 17장 3절부터도 한번 보면은 거기도 비슷한 말이 나옵니다. За мөн Дэд хууль намын 17-гийн 3 дугаар эшлэлээс хойш харъя. Бас 신명 ойролцоо төстэй үг байгаа. 17장 3절 5절까지 한번 읽어보겠습니다. 가서 다른 신들을 섬겨 그것에 절하며 내가 명하지 아니한 이럴 성신에게 절한다 하자 혹이 그 일을 내게 구함으로 내가 듣거든 자세히 사실하여 볼지니 만일 그 일과 말이 확실하여 이스라엘 중에 이런 가증한 일을 행함이 있으면 너는 그 악을 행한 남자나 여자를 내 성문으로 끌어내고 돌로 그 남자나 여자를 쳐 죽이되 그랬습니다. 3-5 дугаар эшлэгийг уншия. Дэд хууль 17-гийн 3-5. Миний тушаасны эсрэг өөр бурхтад буюу нар сар тэнгэрийн алив эрхэст очиж зарагдан тэдэнд мөрөгвөөс энэ нь чамд мэдэгдэж чи түүний тухай сонссон аваас сайтар шалгаж үз. Хэрв тэр нь үнэн байгаад Израильд ийм жигшүүрт хэрэг гарсан гэдг нь батлагдвал чи тийм ёрын муу үйл хийсэн эрийг эсвэл эмийг хотын гулдан хаалханд аваачиж тэр эр эсвэл эмийг өгтлөн чулуугаар шид. 그러니까 이 해와 달과 별 일월 성신에게 절하는 사람들을 제거하라고 이렇게 하나님이 엄격하게 명하고 있습니다. Тэгээ бурхан энд маш хатуу тушаасан байна тийм ээ. Миний тушаасны эсрэгээр энэ бүхнийг үлдэх юм бол өөрөөр хэлбэл өөр бурхтад буюу нар сар тэнгэрийн альва эрхэст мөрөгсөн хүмүүс байх юм бол ингэж ирж бай, эмч бай, хотын гулдан халхан дээр аваачаад чулуугаар шидэж авлаа гэж 이런 일은 зарлаг болсон байна. 이런 일은 아주 가증한 일이라고 말씀하고 있습니다. Тэгээ энэ нь бол үнэхээр жигшүүрт хэрэг юм аа гэж хэлсэн. 그러니까 이스라엘의 공동체 안에서는 엄격하게 금지된 그런 죄라는 것입니다. Энэ нар сар оддод гариг эрхэст мөргөнө гэдэг нь бол Израиль гэдэг хамт олонний дотор бол маш хатуу хориглогдсон хориотой дэмжигшүүрт хэрэг байжээ. 사실 우상은 아무 생명이 없습니다. Шүтэн гэдэг бол ямар ч амьгүй зүйл шүү дээ. 뭐 우상은 입이 있어도 말하지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하고 코가 있어도 냄새를 맡지 못하는 사람이 만들어 놓은 수공물에 불과하다고 그랬습니다. Тэгээ шүтэнүүдийг хэлэхдээ тэр харахад нүдтэй юм шиг хэрнээ хардаггүй, чихтэй юм шиг чихтэй боловч сонсдоггүй, хамартай боловч үнэрлэж чаддгүй, амтай боловч ярьж чаддгүй. Тийм зүгээр л одоо хүний гараар бүтээгдсэн бүтээлүүд төдий. 그러니까 이 사람이 그 어떤 그 고안을 해가서 만들어 놓은 그 우상은 아무런 생명이 없기 때문에 우리 사람에게 뭐 복이나 화를 줄 수가 없습니다. Тэгээд шүтэн гэдэг бол хүн өөрөө санаанаасаа зохиогоод тэгээд одоо энэ бурхан бол ийм л дүр төрхтэй, ийм л одоо гар хүлтэйч гэдэг юм уу, хамар амтайч гэдэг юм ингээд өөртөө санаанаасаа зохиогоод тэрийг ингээд гараараас хийлээд урлаад бүтээчихсэн тийм хиймэл зохиомл юмс байгаа тийм ээ. Ямар ч амьгүй. Тэгэхээр тийм амьгүй хуурамч зохиомл юмсад ерөөсөө уруу татагдаж болохгүй. 참고 성경으로 시편 115편 4절부터 7절까지 보겠습니다. 115편 4절에서 5절. 예. 자, дуулал 115-ийн 4-5-ыг харъя. 저희 우상은 은과 금이요 사람의 수국물이라 입이 있어도 말하지 못하며 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하며 코가 있어도 맡지 못하며 손이 있어도 만지지 못하며 발이 있어도 걷지 못하며 목구멍으로 소리도 못하느니라. 네, 거기까지죠. 7 хүртэл 4-7 хүртэл харин тэдний шүтэнүүд гэвээс мөнгө ба алт хүний гарын бүтээл буюу амтай боловч ярьдаггүй, нүдтэй боловч хардаггүй, чихтэй боловч сонсдоггүй, хамартай боловч үнэрлэдэггүй, гартай боловч тэмтэрдэггүй, хөлтэй боловч алхдаггүй, хоолойгоороо ч дуу гаргадаггүй. 또 그 비슷한 말씀으로 시편 135편
15절로 18절에도 나와 있습니다. За мөн 100 дуулал 110-ын 15-аас 18 дээр бас 예, 열방의 우상은 төстэй. 은금이요 사람의 수공물이라 입이 있어도 말하지 못하며 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하며 그 입에는 아무 지식도 없나니 그것을 만든 자와 그것을 의지하는 자가 다 그것과 같으리로다. 18절까지 했습니다. 몇 편이래? 시편 135편 15절입니다. 135편. Дуулал 135-ийн 15-аас 18 биш үү? Дуулал 135-ийн 15-аас 18. Улс үндэстнүүдийн шүтэн нь алт мөнгө хүний гарын бүтээл юм аа. Тэд амтай боловч ярьдаггүй, нүдтэй боловч хардаггүй, чихтэй боловч сонсдоггүй, аманд нь амьсгал алгаа. Тэднийг бүтээгчид, тэдэнд итгэгчид бүгд тэдэнтэйг адилхан. 이게 우상은 겉모습은 사람처럼 눈과 귀와 입을 갖추고 있지만 실제로는 아무런 기능을 하지 못하는 것입니다. Тэгээ шүтэнүүд болвол гаднаас нь харахад гадна төрхөөрөө болохоор нүдтэй, амтай, хамартай, чихтэй, нүдтэй, гартай, хөлтэй боловч яг ачир дээр бодит байдал дээр бол тэр эрхтнүүд нь ерөөс ажилтдаггүй, сонсдоггүй, хардаггүй, амсгалдаггүй, дуугардаггүй, үнэрлэдэггүй, амталдаггүй. 이게 우상은 어떤 신적인 능력이 있는 것이 아니라 단순히 인간의 작품에 불과하다는 것입니다. Тэгээ шүтэнүүд гэдэг бол ямар ч тийм бурханлаг ам хүч чадал байхгүй зүгээр л хүний гараар бүтээгдсэн амьгүй тийм одоо юу төрснүүд л байдаг. 그래서 십계명에서도 보면은 하나님께서는 우상은 만들지도 말고 절하지도 말고 섬기지도 말라고 그랬습니다. Тийм учраас 10 тушаал дээр бурхан хэлэхдээ тийм шүтэн хуурамч тийм юмсыг чи өөртөө хийж ч болохгүй, мөргөж ч болохгүй, үйлчилж ч болохгүй гэж хэлсэн ба. 뭐 그것을 만드는 자나 그것을 의지하는 자가 다 결국 우상과 같이 무력해진다는 것을 경고하고 있습니다. За мөн тийм юмсыг хийж бүтээдэг бас тэр хийсэн юмстаа мөргөж үйлчилдэг хүмүүс бол яг л тэр юмстайгаа адилхан тэр зүгээр дүрс төдий тэр шүтэнүүдтэйгээ адилхан сүрэх болно, мөхөх болно гэж сануулж хэлсэн байгаа. 네, 그다음에 9번째 대지를 보겠습니다. За дараа нь Йов номын маань одоо 9-р хэсэг нь болж байна. 여기는 원수의 멸망을 기뻐하지 않았음 29절로 30절. 20-аас 30 дугаар ишлэл дайсныхаа суйралд баярлаагүй. 네, 29절 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 29-р ишлэгийг уншъя. 네, 내가 언제 나를 미워하는 자의 멸망을 기뻐하였으며 그의 재앙 만남을 인하여 기운을 뽐내었던가. 실상은 내가 그의 죽기를 구하는 말로 저주하여 내 입으로 범죄케 아니하였느니라. 30절까지 읽으셨어요? 그 30절까지 있었어요. 29-30-ыг уншия. 29-30. Хизээ би дайсныхаа суйралд баярлаж түүнд ёрын муу юм тохиолдоход хөөрч байлаа. Амийг нь авах гэж хараал хэлхийг амандаа би зөвшөөрч байгаагүй. 자, 이렇게 욥은 자기를 미워하는 사람이 망하거나 그 재앙을 만났을 때 그걸 기뻐하지 않았다는 것입니다. Тэгэхээр Йов болохоор өөрийг нь эсэргүүцдэг, өөртөө нь одоо өстөн дайсан байсан ч гэсэн тэднийг сүйрэхэд баярлах юм уу эсвэл тэдэнд гай зовлон тохиолдоход тэгэж хөөрч байгаагүй гэж хэлсэн байна. 일반적인 사람은 자기가 미워하는 사람이나 자기 원수가 만약에 망하는 모습을 보면은 아마 마음으로 기뻐할 수 있습니다. Энгийн хүмүүс бол магадгүй өөрт нь өс ханзантай ч юм уу өөртөө нь одоо тэрсэлцдэг дайсан гэхээр тийм хүмүүс ингээ сүйрэх юм уу тэдэнд муу зүйл тохиолдох юм бол баярлаж хөөрч магадгүй. 또 그 사람이 그 재앙을 만났을 때에 그걸 인해서 자기의 어떤 그 기운을 과시한 적이 없다는 것입니다. 다시 말씀해 주세요. 그 자기가 미워하는 자가 어떤 재앙을 만났을 때
그걸 가지고서 자기의 어떤 기운을 과시하지 않았다는 겁니다. Йоби. 네, 욥이. 네. Тэгээд өөрөх нь одоо дайсан өөрөх нь эсрэг байдаг хүмүүс тэгэж одоо муу зүйл тохиолдох үед сүйрч дампуурах үед бол ерөөсө тэндээс одоо орчин үеийн хэлгээр ярих юм бол кайф авч байгаагүй. Кайф авах гэж мэднэ сте манай эгчнэр. 이게 사람들은 원수가 망하는 것을 기뻐하는 것이 보통 일입니다. Тэгээ ер нь бол хүмүүс яадгүй гэхээр өөрийнхөө дайсан юм уу тийм одоо эсрэг талын хүнийг ингэж сүйрч дампуурах муу юм тохиолдоход бол баярлдаг тийм 그러나 욥은 араншинтай. 그러나 욥은 그러한 죄에 빠지지 않았다고 그랬습니다. Харин Йов бол ерөөсөө тийм нүгэлд автаж байгаагүй. Тийм гэм нүгэл хийж байгаагүй гэж хэлж байна. 잠언 24장 17절로 18절에 보면은 내 원수가 넘어질 때 즐거워하지 말며 그가 엎드러질 때 마음에 기뻐하지 말라고 했습니다. 잠언 20 4장 17절, 18절. сургаалт өгс 24-ийн 18, 19 дээр а 17-18 дээр юм байна. Дайсан чинь унлаа гэд бүү баярл. Тэднийг бүдрэх үед чинь зүрхээ бүү хөөргөө гэсэн байна. 원수가 넘어지면 잘 됐다 생각하면서 기뻐할 수 있지만은 성경에서는 원수가 이렇게 넘어질 때 기뻐하거나 즐거워하지 말라고 그랬습니다. Тэгээ хүмүүс бид нар бол дайсан маань муу мухай явах юм бол альсгөл сүйрч дампуурах юм бол баярлаж хөөрдөг байж болох юм аа. Гэтэл бурхан хэлэхдээ бол тэгж болохгүй. Дайснаа унахт нь бүү баярл. Бүдрэх үед нь зүрхээ бүү хөөргөө гэсэн байна. 그런데 이제 잠언 24장 18절에 보면은 그런 말씀하셨어요. 여호와께서 이것을 보시고 기뻐 아니하사 그 진노를 그에게서 옮기실까 두려우니라 그랬습니다. Тэгээ яагаад вэ гэхээр 18 дугаар эшлэл дээр нь сургаалт өгс 24-ийн 18 дээр нь ингэж хэлсэн байна. Эс тэгвээс эзэн хараад үүнийг эс таалах ба дайснаас чинь өөр хилэнгээ буцааж мэднэ. 원수가 넘어지는 걸 보고 즐거워하고 기뻐하는 것을 하나님이 보시면은 그거 기뻐하지 않고 오히려 그 진노를 그 사람에게 옮길까 두려워한다고 했습니다. Дайснаа одоо унаж бүдрэх үед нь баярлаж хөөрч болохгүй. Хэрвээ баярлаж хөөрөх юм бол эзэн тэр чиний баярлаж хөөрч байгааг хараад таалахгүй. Тэгээд бас тэр дайсан дээр чинь буулгах гэжээс өөр хилэнгээ буцаагаад чам дээр өөр дээр чинь буулгаж мэднэ гэдгээс айж эмээж яваа гэж хэлсэн байна. 자, 이것은 그 인간적인 감정으로 원수의 불행을 즐거워하는 것은 하나님 앞에서 옳지 않다는 것입니다. Тэгэхээр энэ нь юу хэлээд байна гэхээр хүний сэтгэл хөдлөлд автаад хүний сэтгэл хөдлөл угаасаа л дэгдэг шүү дээ тийм ээ. Одоо тэр дайсан нь хэрэг ингэж унаж бүдрэх юм бол баярлаж хөөрдөг. Тийм одоо хүний сэтгэл хөдлөлд автах нь бол бурханд таалагддаггүй юм аа гэдгийг таалагддаггүй тийм зөв биш зүйл юм аа гэдгийг хэлж байгаа. 그 원수를 심판하는 것은 하나님께 속한 것이고 우리 인간은 그분의 뜻을 존중해야 된다는 것입니다. Тэр дайсан нэг маань хичнээн миний дайсан байлаа ч гэсэн тэр дайсныг шүүхэн шийтэх нь бол бурхны мэдлийн хэрэг. Харин бид нар бол тэр хичнээн дайсан байлаа ч гэсэн тэр дайснаа бол шүүж шийтгэх ёсгүй. Тэрийг бурханд даатгаад харин бидний хийх ёстой зөвхөн бурхны хүсэл тааллыг л дагах явдал юм. 이렇게 원수의 재앙을 기뻐하는 마음은 결국 악을 낳게 되고 하나님의 은혜를 잃어버리는 것입니다. Дайсныхаа тэр суйралд баярлнаа гэдэг бол эцсийн эцэст муу зүйлийг л муу уршгийг л тарьдаг. Тэгээ төдийгүй бас бурхны тэр ивэл нэгүслийг өөрөөсөө холдуулж байгаа, өөрөөсөө үгүй хийж байгаа хэрэг юм. 자, 그러면 성경에서는 원수를 어떻게 하라고 했는가 한번 찾아보겠습니다.
За тэгвэл бид нэр дайсандаа хэрхэн хандах ёстой юм бэ гэдгийг Библиэлд юу гэж зааж сургасан байдгийг харъя. 네, 로마서 12장 19절 20절. Ром 19-ийн 19 로마서 12장 19절. Ром 12-ийн 19-с 20. 네, 거기 한번 읽어보겠습니다. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 진노하심에 맡기라. 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라. 20절. 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시우라. 그리함으로 네가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라. 했습니다. Хайртууд минь өшөө хонзонгоо хизээч бүү ав. Харин Бурхны уур хилэнд зай гарга. Учир нь өшөө авалт нь минийх би буцааж төлнө гэж эзэн хэлэв гэж бичигджээ. Дайсан чинь өлссөн бол хоолол, цангасан бол түүнийг ундаал. Ингэснээр чи түүний толгой дээр галтай нүүрс овоолж байгаа хэрэгэ. 오히려 원수가 줄이거든 먹을 걸 주고 목마르거든 마실 것을 주는 것이 그것이 원수의 머리에다가 숯불을 쌓는 것 같다고 말하고 있습니다. Дайснаас өшөө авах нь бол Бурхны мэдих хэрэгэ гэж хэлж байна тийм ээ. Бурханд даатгаа. Харин дайсандаа яаж хандах вэ гэхээр бид нар өлссөн бол хооллоод, цангасан бол ундаалах ёстой. Ингэх юм бол чи түүний толгой дээр галтай нүүрс овоолж байгаа хэрэг болно. 그러니까 원수를 오히려 불쌍히 여기라는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл тэр дайснаа чи харин ч өрөвдөх ёстой, өрөвдөн өршөөх ёстой гэж хэлж байна. 야고보서 2장 13절에 보면은 긍휼을 행하지 아니하는 자에게는 긍휼이 없는 심판이 있을 것이라고 했습니다. Яков номын 2-ын 13 дээр юу гэж хэлсэн бэ вэ гэхээр 이게 우리가 өршөөлгүй нэгэнд өршөөлгүй шүүлт байх болно. Харин өршөөл шүүлтийг дэлдэгэ. 우리가 다른 사람을 불쌍히 여기는 마음이 없으면은 자기도 하나님 앞에 그 불쌍히 여김이 없는 심판이 있다는 것입니다. Тэрээ бусдад өршөөнгүй хандаж чадахгүй байх юм бол Бурхан ч гэсэн намайг өршөөлгүйгээр шүүх болно гэсэн үг. 그래서 긍휼은 심판을 이기고 자랑한다고 말하고 있습니다. Харин өршөөл нь шүүлтийг ч гэсэн дийлдэгэ гэсэн. 그러므로 우리 성도는 다른 사람이 망할 때에 네가 망하는 것이 마땅하다. 또 네가 망할 줄 알았다. 이렇게 생각하면 안 된다는 것입니다. Тийм учраас итгэгч бид нэр ариун хүмүүс бид нар бол бусад хүмүүс сүйрч байхад тэрэнд нь баярлаад чи сүйрхээс гарцаагүй штэ чамд чи ингэж одоо чамд муу юм тохиолдох нь аргагүй штэ гэж ерөөсө тавлаж давхуурхаж баярлаж хөөрч болохгүй. 근데 그와 같이 생각하는 사람은 바로 하나님 앞에 긍휼이 없는 심판을 받는다는 거예요. Хэрвээ тэгэж боддог зүрх сэтгэл нь тийм хандлагатай байдаг хүмүүс бол Бурхны өмнө тэр өршөөлгүй шүүлтийг хүртэх болно. 우리는 다른 사람이 죄로 인해서 망하는 것을 볼 때 자기가 비록 그와 같은 죄를 짓지 않았다고 해도 그 다른 죄 범한 것이 없는가 찾아보고 회개하고 바로 서야 된다는 거예요. Бид нэр харин яах ёстой вэ гэхээр бусад хүмүүс гим нүглээсээ болоод суурч байх юм бол гим нүглээсээ болоод элдв гамшиг түүний амьдралд тохиолдож байх юм бол тэр хүний тэр гим нүглээсээ болоод тгий суурч байгааг нь хараад яг адилхан тэр хүнтэй адилхан гим нүгэл үлдээгүй ч гэсэн би ч гэсэн адилхан одоо өөр бас ямар нэгэн гим нүгэл үлдчихээгүй байгаа да. Үлдчихээ түүнийг мэдхгүй гимшгүй явж байгаа юм биш байгаа даа гэж өөр дээр одоо бодож өөрийгөө эргцүүлэн харж байх ёстой. 성경에서도 원수를 사랑하라고 말하고 있습니다. Библиэлд бас хэлсэн байдаг тийм ээ. Дайснаа ч гэсэн хайрлаа гэж. 원수를 미워하는 것은 하나님의 기뻐하는 일이 아니고 오히려 원수를 사랑하는 것이 하나님이 기뻐하는 일이라는 것입니다. Бурханд тааламжтай байдаг зүйл нь бол дайснаа үзэн ядах биш. Харин дайснаа хайрлах нь Бурханд тааламжтай байдаг юм аа. 그 성경에서도
예수님도 원수에 대해서 이렇게 말할 때에도 내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워했다는 말을 너희가 들었지만 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위해서 기도하라. 이렇게 마태복음 5장 43절로 44절에 나와 있는 말씀입니다. Матай 5-ын 43-аас 44-р ишлэгийг харах юм бол Есүсийн хэлсэн сургаал байгаа. Хөршөө хайрал дайснаа үзэн яд гэж хэлснийг та нар сонссон. Харин би та нарт хэлье. Дайснуудаа хайрал та нарыг хавчигчдын төлөө залбираа. 이게 원수를 사랑하고 오히려 너를 핍박하는 자를 위해서 기도해 주라는 것이 예수님의 말씀입니다. Есүсийн хэлсэн үг сургаал нь болохоор дайснуудаа хайрал бас та нарыг хавчигчдын төлөө залбир гэж хэлсэн байна. 그래서 우리는 예수님의 가르침을 따라서 참 원수까지 사랑할 수 있는 그런 믿음을 가져야 된다는 것입니다. Тиймээс бид нар Есүсийн зааж сургаснаар дайснаа хүртэл хайрлаж чаддаг тийм итгэлтэй хүмүүс болох ёстой. 구약의 레위기 19장 18절에도 보면은 원수를 갚지 말며 동포를 원망하지 말며 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 하라고 그랬습니다. Левит намын 19-ийн 18 дугаар ишлэл дээр ч гэсэн чи ард олонныхоо хүүгүүдийн эсрэг бүү хонзог нь альва зүйцлийг бүү хадгал харин хөршөө өөрийн адил хайрл би эзэн гэж хэлсэн байна. 출애굽기 23장 4절로 5절에 보면 무슨 말씀이냐면요. 내 원수가 내 원수의 길 잃은 소나 나귀를 길에서 만나면은 반드시 그 사람에게로 돌려주라고 그랬습니다. Мөн Гитлэл намын 23-ийн 4-өөс 5 дугаар ишлэлдэр хэлэхдээ хэрэг дайсныхаа алдуул өхөр илжигтэй таарлтвал түүнийг заавал эзэнд нь буцаан аваачиж өгөө гэсэн. 또 내가 원수의 그 나귀가 짐을 싣고 엎드려진 걸 보면은 그것을 그냥 그대로 버려두지 말고 반드시 그 나귀를 일으켜 세워주라고 했습니다. Бас 5 дугаар ишлэлдэр нь хэрэг чамайг үзэн яддаг хүний илжиг ачаандаа дарагдан хэвтэж байхыг чи харуул түүнийг бүү орхи чи тэр хүнд заавал тусалж илжгийг нь чөлөөл гэсэн юм. 이게 원수의 짐승이라 할지라도 도와주라는 말씀입니다. Гэтэл намын 23-ийн 4-өөс 5 тэгээ эндээс харах юм бол чиний одоо тэр мал амьтан нь чиний дайсны хонцгондог хүний чинь мал амьтан байсан ч гэсэн тэр жигт нь орхиж болохгүй тусалж байх хэрэгтэй гэсэн. 이 원수에게 선을 행하라는 그런 하나님의 명령입니다. Тэнийг гэсэндээ дайсандаа ч гэсэн сайныг үйлддэг бай гэсэн Бурхны тушаал гэж хэлж болно. 자, 우리 이렇게 성경에 이렇게 원수를 사랑하는 말씀을 우리가 다 배워서 알고 있지만은 실제로 우리는 과연 이대로 잘 실천하고 있는가 한번 각자가 한번 돌이켜 보는 시간이 되시길 바랍니다. Тэгэхээр Библиэлд бол ингэж дайснаа ч гэсэн хайрлах ёстой, дайсандаа ч гэсэн сайныг үйлдэх ёстой гэж бичигдсэн байдгийг бид нар бол мэдэж байгаа. Гэхдээ яг өөрсдөө бодит амьдрал дээр энэ үгийг, энэ тушаалыг хэрэгжүүлж амьдарч чаддаг билүү гэдгийг хувь хувьдаа бодох цаг гаргаасай гэж хүсэж байна. 예전에는 잘 깨닫지 못할 때는 저도 나에게 좀 손해주는 사람, 원수 같은 사람이 뭐 잘못되거나 그런 일을 만나면은 마음속으로 은근히 참 즐거워했던 그런 적이 있지 않습니까? Урд нь яг ойлгоогүй тий энэ үгийг яг хурлаж ойлгоогүй ухаараагүй байх үедээ бид нар надад одоо өс онцонтой ч юм уу надад муу юм хийсэн тийм таалагддаггүй хүнд ямар нэгэн муу зүйл тохиолдох ч юм уу тий ажил үйлс нь бүтлгүүтх юм бол дотроо ягаад ч юм цаанал нэг баяр хөөртэй бах тав маань хангагдсан юм шиг тийм сэтгэл төрж байгаагүй гэж юу? 한국의 목사님들 중에서 돌아가셨지만 원수를 정말 사랑하는 그 실천을 보이신 분이 대표적인 분이 한 분 계셨어요.
Солонгосын одоо том алдартай пасторууд энэ дундаас үнэхээр одоо тэр дайснаа хайрлна гэж юу болохыг өөрийн амьдралаараа үлгэр жишээ болж харуулсан нэгэн пастор байдаг. 네, 이게 자기의 두 아들을 죽인 그 원수를 오히려 양아들로 삼았습니다. Тэр пастор болохоор өөрийнх нь одоо тэр нөгөө Солонгосын дайны үед л тий 50 оны 2 Солонгосын дайны үед болсон тэр би ч гэсэн нэрийг нь мартчихад байна. Тэр пастор болохоор тэр Солонгосын дайны үеэр 2 хүүг нь алсан тэр хүнийг алуурчныг өөрийнхөө хүү болгож өрчилж авсан байна. 이게 한국 사람이라면 다 아는 그 손양원 목사님이라고 하시는 분입니다. 네. 그러니까 손양원 гэдэг. 네, 손양원 пастор. 목사님. Тий. Тэр 손양원 гэдэг пастор. Тэгээ тэр пастор тэгж юу хоёр хүүг нь алсан алуурчныг өргөмөл хүү болгож өрчилж авсан. 그 일반 사람 같으면은 어떻게 자기 아들을 죽인 원수를 오히려 자기 양아들로 삼을 수가 있겠습니까? Бусад хүнээр ярих юм бол яаж тэр бол төсөөлшгүй хэрэг шүү дээ. Өөрийнх нь 2-2 сайхан хүүг алчгаад байхад тэр алуурчныг өөрийнхөө өргөмөл хүү болгож өрчилж аавна гэдэг бол байлж боломгүй хэрэг. 그러나 그 목사님은 그 자기 아들을 죽인 그 원수와 같은 사람이 사형당하지 않게 가서 오히려 구출해 와서 자기 아들로 삼았다는 것은 이 원수를 사랑하라는 그 주님의 말씀을 몸소 실천한 것입니다. Харин тэр Сун Янгон пастор болохоор тэр алуурчныг одоо нөгөө шүүх тэр хурал дээр очоод тэр алуурчныг ингээд юу цаазаар авахуулах ялаас нь чөлөөлөөд уужилж байна гэд тэгээд юу суллаад тэгээд бүр өөрийнхөө хүү болгож өрчилж авсан. Энэ үгээр үнэхээр дайснаа хайрлаа гэсэн энэ тушаалыг бол өөрийнхөө амиар амьдралаар өөрийнхөө биеэр үлгэрлэж харуулсан хүн байгаа. 만약에 한국에 올 기회가 있으시다면은 그 여수에 가면은 그 손양원 목사님 기념관이 있고 또 그 묘도 있고 또 아들들의 묘도 있습니다. Солонгост ирээд хэрэг зав боловцоо нь олдоод явах юм бол тэр Сун Янгон пастрын тэр нэг юу дурсгалын газар гэж байдаг Ёсу гэдэг газар байдаг. Тэгээ тэр Ёсуд тэр дурсгалын өрөө болон юу тэр оршуулгын газар нь тэгээд бас нөгөө алуулсан 2 хүүгийнх нь бас ингээ оршуулга байдгаа. тэрийг бас очиж үзэж болно. 네, 그래서 한국 사람들은 참 다 그 목사님을 다 존경하고 있습니다. Тэгээд Солонгосын ард түмэн итгэгчид бол бүгдээрээ энэ Сун Янгон пастрыг маш ихээр хүндэлдэг. 네, 잠깐 10분 동안 쉬었다 하겠습니다. За 10 минут завсарлаад хөрвүүлжлээ. 자, 이제 10번째 대지 나그네와 행인을 대접하였음. 31절로 32절입니다. За 10 дахь хэсэг маань болохоор хэлсэн байгаа лээ. Явуулын хүн болон аянчдыг зочилсон гэдэг тухай байгаа. 네, 31절, 32절 한번 읽어보겠습니다. 내 장막 사람의 말이 주인의 고기에 배부르지 않은 자가 어디 있느냐 하지 아니하였던가. 나그네로 거리에서 자게 하지 아니하고 내가 행인에게 내 문을 열어 주었었노라. 지율 30몇 장 제가 나가버렸더니 지금 31장 31. 31장 30. 네. 31절 한번 읽어보세요. 31 дугаар эшлэл махнаас нь цадтал идсэн ч болоосой гэж майханд минь зочлогчдоос хэлсэн гэж юу явуулын хүнийг би гадаа хонуулж байсангүй хаалгануудаа би аянчтад нээсээр ирсэн. 자, 욥이 과거에
자기의 그 장막에 거하는 사람에게 고기로 배부르게 먹였습니다. За хин Йов баян чинэлэг байхдаа өөрийнх нь одоо майханд зочилж ирсэн хүмүүсийг цадтал одоо хооллдог байсан. Махаар цадтал хооллолдог байсан. 이제 욥은 이렇게 양을 잡아서 자기 식구만 먹지 않고 자기 장막에서 일하는 종들이나 또 일꾼까지도 고기를 주어서 먹게 했다는 것입니다. Баян чинэлэг байхдаа Йов мал гаргалаа гэхэд одоо тэр махаа зөвхөн л өөрийнхөө гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт өөрсдөө зоогддог байсан биш, харин тэр майханд нь байгаа бүх хүмүүс тэр зочид гийчид төдийгүй өөрийнхөө одоо зарц боолуудтай ч гэсэн хуваалцдаг байсан гэж хэлж 근데 байгаа. 어떤 주인들은 종들을 일은 많이 시키고 대접을 제대로 하지 않는 그런 주인도 있었습니다. Гэтэл ерөнхийдөө бол одоо баян чинэлэг эзэд одоо боолын эзэн газрын эзэд бол тэгдэггүй шүү дээ. Одоо ерөөсөө тэр боолуудаа ажлын одоо мал шиг л ингэ зүтгүүлээд байна уу гэхээс биш ерөөсөө тэдэнтэйг одоо хоолундаа хуваалцах ч юм уу тэднийг махаар цадтлан дайлгах ч юм уу тийм зүйл бол бараг байдаггүй. 근데 일은 힘들게 시켰는데 먹을 걸 제대로 주지 않는다든가 또 정당한 품삯을 주지 않는 그런 주인도 있었습니다. Мэдээж ажиллаа болохоор боолуудаараа одоо хамаг хүнд хэцүү хамаг л одоо муу муухай ажиллаа хийлгүүлчихэд тэгчээд тэр зохих хөлсийг нь өгөхгүй ч юм уу альсгүй бол ядаж одоо хоол хүнсээр ингээд таслахгүй байдаггүй ч юм уу ерөөсөө тэгэж боолуудаа хүн ёсоор харж ханддаггүй тийм баян эзэд бол өчнөө олон байсарч байгаа. 그러나 이렇게 욥은 양을 잡아서 자기 식구만 먹지 않고 종들까지도 또 일꾼들에게도 이렇게 고기를 나누어줘서 먹게 했다는 것입니다. Гэтэл Йов болохоор мал гаргалаа одоо төхөрлөө гэхэд тэр хонж байна уу хурж байна уу тий төхөөрсөн тэр маха ганцаараа ч юм уу эсвэл зөвхөн гэр бүлээрээ иддэггүй харин түүнийгээ бусдтай бүр тэр тэл боол зарц нартайгаа хүртэл ас холоос яваа зүгээр аян жингийн хүмүүстэй хүртэл хуваалцаж тэднийг зочилдог байсан гэж. 그러니까 욥은 재물 모으는 데만 치중하지 않고 그 궁핍한 모든 사람들이 다 같이 잘 살도록 힘썼다는 것입니다. Нэг ёсондоо Йов бол зөвхөн эд баялаг хураахын төлөө улаарч зүтгэдэггүй байсан. Харин тэр олсон хурааснаагаа бусадтай тэр өлсөж ядарсан хүмүүстэй ч гэсэн хуваалцаж тэр хүмүүсийг ч гэсэн дутагдаж гачигдах юмгүй өлсөж цамхахын зовлонгүй адилхан хамтдаа баяр жаргалтай амьдраасаа гэж хүсдэг. Тийм тэгж амьдрахын төлөө зүтгэдэг тийм баян хүн байжээ. 네, 이것은 욥이 이렇게 모든 사람을 자기 몸과 같이 사랑한 증거입니다. Энэ бүхэн нь болохоор юуг нотолж харуулж байна гэхээр Йов бол бусдыг өөрийн бишгээ хайрладаг, хөршөө өөрийн бишгээ хайрладаг хүн байсан гэдгийг нотлон харуулж байгаа. 그러니까 다시 말하면 욥은 그러니까 자신의 집에 거하는 사람들에게 풍성하게 대접을 하고 또 나그네와 종들까지도 배불리 먹여줬다는 것을 증언합니다. Тэгээд Йов бол одоо өөрийнхөө зөвхөн гэр бүлийнхнээ цадтал хоолдог биш тэр аянчид гийчид болон боол зарцнараа ч гэсэн цадтал нь хоололдог байсан гэдгийг харуулж байна. 근데 단순히 그 의로운 말만 한 것이 아니라 실제로 자신의 재산과 물질을 나누면서 그럼 약한 사람들을 돌보는 그런 삶을 살았다는 것입니다. Йов бол зүгээр л одоо амаараа л их сайхан юм ярьдаг, амаараа л бусдыг өрөөлдөг, амаараа л их зөв шударга зүйлийг ярьдаг тийм хүн биш.
Харин үнэхээр одоо өөрийнхөө үг үйлдэл амьдралаараа бүх зүйлээрээ яг түүнийг хэрэгжүүлдэг, ярьсан шигээ хэрэгжүүлдэг, өн чинь өөрөөс нэг тэтгэдэг, ойрынхонтойгоо хуваалцдаг ийм хүн байжээ. 그러니까 욥은 이렇게 하나님 앞에서만 경건하게 산 것이 아니라 사람들과의 관계 속에서도 경건하게 살았다는 것을 보여주고 있습니다. Яг хөршөө яг өөрийн бишгээ хайрладаг тийм хүн байсан байна. Тэгээд Йоб бол зөвхөн бурхны өмнө бурхныг харахаараа л нэг сайхан бурханлаг юм уу итгэлтэй сүсэгтэй хүн болж тэгээд жүжиглдэг хүн биш. Харин яг жинхэнэ бодит амьдралаараа яг тэгж бурханлаг итгэл сүсэгтэй амьдрдаг хүн байсан гэдгийг харж байна. 자, 그래서 우리도 참 욥의 이런 귀한 정신을 본받아야 되겠습니다. Тийм учраас бид нэр яг л энэ Йовын ийм эрхэм нандин энэ итгэл болон энэ оюун ухаан, оюун санаа, сэтгэлгээгээс нь суралцах хэрэгтэй. 또 32절에 보면은 나그네로 거리에서 자게 하지 아니하고 내가 행인에게 내 문을 열어주었었노라 그랬습니다. 32 дугаар эшлэл дээр нь явуулын хүнийг би гадаа хонуулж байсангүй, хаалгануудаа би аянчтад нээсээр ирсэн. 그러니까 욥이 나그네와 행인을 잘 대접해서 나그네가 거리에서 자지 않도록 그들에게 문을 열어줘서 자기 장막에 들어와서 자게 했다는 겁니다. Энэ 32 дээр ч гэсэн зөвхөн одоо цадтал нь хоолой зогсохгүй тэр явуулын хүнжээсэн аянчин гийчинж байсан гадаа хонуулдаггүй байсан. Өө таалгаа нээж өөрийгөө майханд оруулж ирж зочилж дайлж хонуулдаг байсан гэж. 그리고 고기를 주어서 아주 배부르게 먹게 해서 보냈다는 겁니다. Тэгээд мал гаргаж төхөөрөөд тэгээд одоо махаар дайлж цадтал хооллож явуулдаг байсан. 그 히브리서 13장 1절로 2절을 보면은 그 형제 사랑하기를 계속하고 손님 대접하기를 잊지 말라. 이로써 부지 중에 천사들을 대접한 이들이 있었느니라 그랬습니다. Еврей 13:1-2 дугаар эшлэлдэр ах トゥ усын хайраа үргэлжлүүлье. Гадныханд зочломтгой хандхаа бүү март. Учир нь зарим нь үүгээрээ тэнгэр элч нарыг мэдлгүй зочилсон юм аа. 롯은 이렇게 손님을 대접하다가 천사를 대접을 했습니다. За Лотын жишээ байна тийм ээ. Одоо зочин байна гэж бодоод зочлоод дайлаад явуулсан. Гэтэл тэр нь бол тэнгэр элч байсан. 네, 그래서 그것으로 인해서 롯은 그 소돔이 멸망할 때에 소돔성에서 구원을 받았습니다. Тэгж зочилсныхоо ачаар тэр Содом Гомора хотыг бурхан галаар шийтгэх үед Лотын гэр бүл аврагдаж үлдсэн. 또 수냄 여인은 그 자기 집 앞으로 지나다니는 엘리사를 잘 대접을 했으므로 그 가정이 복을 받았습니다. За шунэм эмэгтэй бас байгаа тийм ээ. Тэр шунэм эмэгтэй болохоор өөрийнхөө гэрийн гадуур явж байсан Илиша иш үзүүлэгчийг зочилж дайлсны хүчинд тэр бас амьд үлдсэн, аврагдсан. Биш өрөөгдсөн бурхнаар. 예수님께서도 마태복음 10장 40절로 42절에 보면은 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이고 나를 영접하는 자는 나 보내신 이를 영접하는 거라고 그랬습니다. 마태복음 말씀을 한번 다시 마태복음 10장 40절로 42절입니다. Матай 10-ийн 40-с 42. За тэгээд за би явж та нарыг хүлээн авах нь намайг хүлээн авсан хэрэг юм аа. Намайг хүлээн авах нь намайг илгээгчийг хүлээн авсан хэрэг юм аа. 그래서 의인의 이름으로 의인을 대접하는 자는 의인의 상을 받고 또 이 소자 중에 지극히 작은 자 하나에게 냉수한 그릇이라도 주는 자는 결단코 상을 잃지 않을 거라고 주님이 말씀하셨습니다. За иш үзүүлэгчийн нэрээр иш үзүүлэгчийг хүлээн авах юм боловч иш үзүүлэгчийн шагналыг хүлээн авна. Зөв түүний нэрээр хүлээн авах юм боловч зөв түүний шагналыг хүлээн авнаа.
Өнөөдөр би танарт хэлье. Энэ өчүүхэн хүмүүсийн нэгэнд шавийнхын хувьд уух аяг хүйтэн ус өгсөн хинч шагналаа эсэлдэнаа. 또 레위기 19장 34절에 보면은 너희와 함께 있는 타국인을 너희 중에서 난자같이 여기며 그를 사랑하기를 너희 자신과 같이 하라. 너희도 애굽 땅에서 나그네가 되었었느니라 그랬습니다. За мөн Леви 19:34 та нартай хамт суурших цагаач хүн нь та нарын дунд буй уйгул хүн мэт байж чи түүнийг өөрийн адил хайрлаа. Учир нь та нар Египт нутагт цагаач байсан билээ. Би бол эзэн та нарын бурхан. 그리고 이스라엘 사람들도 예전에 애굽 땅에서 나그네로 살았기 때문에 너희 중에서 그 타국인들을 사랑하라는 것입니다. Израильчууд та нар ч гэсэн урд нь Египт нутагт цагаачилж амьдарч байсан, цагаачд байсан. Тийм учраас одоо та нарын дунд цагаачилж амьдарч байгаа хүмүүсийг та нар яг уйгул хүн мэтээр хайрлаа гэсэн байна. 뭐 흔히 이렇게 자기 나라보다 조금 이렇게 못 사는 나라 사람들이 있을 때는 좀 무시하고 멸시하는 그런 사람들이 있는데 성경에서는 그런 사람을 사랑하기를 너희 자신과 같이 하라는 것입니다. Тэгээ ерөнхийдөө хүмүүсийн хандлага тийм байдаг шүү дээ. Манай үндэстний одоо Монгол гэвэл монгол хүн биш байх юм айлсвал Монголоос арай жоохон буурай орны иргэд байх ч юм уу тий. Тэгээ цагаач гэхэр чинь одоо илүү сайн амьдрал хүсч альсвал өөрийнх нь одоо нутаг өөрийнхөө одоо улсаас илүү амьдралаа дээрдүүлэх гэж тий илүү амар тайван ч юм уу дайнд ажингүй альсвал илүү өндөр одоо хөнс мөнгө олох гэж тэгэж арай дээр амьдралтай газар амьдарч байгаа хүмүүсийг цагаачд гин шүү дээ тий. Тэгвэл одоо тэр цагаач хүн тэр бидний дунд ороод ирсэн байх үед ер нь ихэнх улсууд тийм арай доогуур түвшний арай амжиргаа муутай тийм газраас ирсэн хүмүүсийг доорт үзэх, басамжлах тий алагчлах, ялгуурлах тийм зүйл байдаг. Харин бурхан бол яг үүний эсрэг тэр хүмүүстчээсээ яг өөрийнхөө адилхан нэг одоо уйгул үндэстэн мэтээр хандаж хайрлаа гэсэн. 네, 또 신명기 10장 19절에도 그 너희는 나그네를 사랑하라. 전에 너희도 애굽 땅에서 나그네 되었느니라. 이렇게 비슷한 말입니다. 10장 19절. 네, 19절. 신명기 10장 19절. За дэд хууль 10:19 дээр ч гэсэн бас яг үүнтэй адилхан төстэй зүйлийг хэлсэн байгаа. Та нар одоо тийм цагаач хүмүүст сайн хандаа. Учир нь та нар урд нь Египтэд бас цагаач байсан гэж. 같은 내용이 또 출애굽기 22장 21절에도 있습니다. 22장 21절. 22장 21절. За Гитлэл номын 22-ийн 21 дээр бас төстэй агуулга байгаа. 그 마태복음 25장 35절에서 보면은 예수님께서는 그 나그네를 영접하는 것이 곧 나를 영접한 것이라고 이렇게 말하고 있습니다. Мөн Матай номын 25-ын 35 дээр бас Есүс хэлэхдээ тэгж харь хүн байхад минь та нар урьж оруулсан, цангаж байхад минь уух юм өгсөн, өсөж явахад минь идэх юм өгсөн, харь хүн байхад минь урьж оруулсан гэдэг бас Есүсийн хэлсэн үг байгаа. 이게 나그네는 이렇게 의지할 곳 없는 참 사회적으로 약자이기 때문에 그들을 잘 대접해 주라는 것이 하나님의 뜻입니다. Энэ мэтчлэн одоо харь хүн эсвэл цагаач иргэн ч гэдэг юм эсвэл аянчин жинчин гэх мэтчлэн аянчин гичин гэх мэт энэ явуулын хүм гэх мэт эдгээр хүмүүс л одоо яг тухайн нийгмийнхээ хувьд бол эмзэг бүлэгт тооцогдсон тийм ээ. Тэд нар бол яг өөрсдийнх нь улс үндэстэн биш, өөрсдийнх нь төрлөх нутаг биш, өөрсдийнх нь амжиргаа одоо тэр их усүр тэнд байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо ямар ч хамгаалалтгүй тий харьяалалгүй явж байгаа хүмүүс гэсэн. Тэгэхээр эмзэг бүлэгийн хүмүүс гэж тооцож тэдэнд одоо онцгойлон анхаарал халамж тавьж бай гэж бурхан онцгойлон хэлж тушаасан байна. 우리도 과거에 어렵게 살던 때를 기억하면서 현재 지금 뭐 고아나 과부나 나그네들을 잘 도와주는 그런 자가 돼야 됩니다.
Тэгээ бид нар ч гэсэн урд нь ямар амьдралтай байсан бэлээ. Бид нар ч бас хүнд хэцүү амьдралыг мэдээж туулж гарсан л байгаа. Тэгээ тэр үеэс санаад одоо бид нар эргэн тойронд байгаа тэр өнцөн, өрөөсөн, бэлэвсэн, ядуу, зүдүү эсвэл одоо тэр цагаач гэдэг юм уу тийм хүмүүсийг бид нар өрөвдөж, инэрч аль болох түшиж тусалж байх ёстой гэдгийг санах хэрэгтэй. 근데 그 신약 성경에서도 이렇게 나그네를 잘 대접하라는 것이 하나님의 뜻입니다. Шинэ гэрээний үед ч гэсэн тийм аяны хүмүүс харь хүмүүсийг зочлох тэдэнд одоо халамж инэрл үзүүлэх нь бол Бурхны хүсэл муу юм а гэж хэлсэн байна. 그다음에 11번째 33절로 34절은 큰 무리를 두려워하지 않았다는 것입니다. За дараа нь 11-р хэсэг 33-аас 34-р ишлэл олон түмнээс айж байгаагүй, айж сүрдэж байгаагүй гэж Йов хэлсэн. 이제 33절 또 보겠습니다. 내가 언제 큰 무리를 두려워하며 족속의 멸시를 무서워함으로 잠잠하고 문에 나가지 아니하며 타인처럼 내 죄악을 품에 숨겨 허물을 가렸던가 그랬습니다. 34절까지. 33, 34 예. гэж юу? За гэмт үйлдэлээ би өвөртөө нууж хилэнц нүглээ Адам шиг хааж халахлсан уу? Би олон түмнээс сүрдэж байв уу? Өрх гэрүүдийн жигшил намайг айлгсан тул үүдээр гарахгүй дуугаа хурааж байсан удаа би юу? 욥은 이렇게 다른 사람을 무서워해서 자기가 해야 할 일을 못하는 그런 일을 하지 않았다는 것입니다. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр хүмүүсээс айгаад өөрийнхөө хийх ёстой зүйлийг хийхгүй өнгөрүүлж исэн удаа байхгүй гэж хэлж байгаа хэрэг. 이제 큰 무리들이 비난하고 또 큰 족속들이 와 있을 때에 그 두려워서 이제 문에 나가지 않는 일이 없었다는 것입니다. Олон түмнээс сүрдэж байв уу, өрх гэрээдийн жигшил намайг айлгаж байв уу, айлгаснаас болоод би үүдээрэж гарахгүй дуугаа хураагаа сууж исэн билүү гэж хэлж байна тийм ээ. Энэ болохоор одоо хичнээн олон хүн өөрийг нь одоо айлгаж сүрдүүлэхээр занлхийлж байсан ч гэсэн хичнээн одоо өрх гэрүүд Йовыг жигшиж зэвүүцэж байсан ч гэсэн тэднээс айж сүрдээд үүд дээрэж гарахгүй, гадагшааж гарч чадахгүй, эсвэл хэлэх үгэж хэлж чадахгүй дуугаа хураагаад сууж исэн удаа надад байхгүй гэж хэлж байна. 자, 이렇게 욥은 언제나 하나님의 능력을 의지하고 담대하게 나가서 자기 할 일을 다하고 진리대로 할 말을 다 했다는 것입니다. Энэ нь болохоор Йов бол ерөөсөө тэгж хүмүүсээс айж байгаагүй. Зөвхөн эзэн бурхнаас айж мэддэг байсан. Эзэн бурхнаас хүчийг олж хийж хэлэх ёстойгоо шударгаар айлгүйгээр зоригтойгоор хэлдэг байсан. 그 사도행전 4장 19절로 20절에도 보면요. 그 베드로와 요한이 그 공회 회원들 앞에서 아주 담대하게 우리가 너희 말을 듣는 것이 하나님 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단해보라. 우리는 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없다. 하면서 이렇게 담대하게 말했습니다. 사도행전 4장 19절 20절. Үйлс дөрвийн 19-с 20 дугаар ишлэлийг харах юм бол Паул болон элчнэр тэр зөвлөлийн өмнө Петр Иохан нар зөвлөлийн өмнө зоригтойгоор хэлсэн байгаа тийм ээ. Бурхнаас илүү та нарыг сонсон дагах нь Бурхны өмнө зөв юм уу? Өөрсдөө шүүн тунгацгаа. Очин бид үдсэн сонсноо ярихаа зогсоож чадахгүй гэж хэлсэн. 근데 아무리 이렇게 큰 무리들이 뭐 위협을 하고 또 반대를 한다고 해도 하나님 앞에서 자기의 사명을 끝까지 잘 해나갔다는 것입니다. Эдгээр тохиолдлуудад бол хичнээн олон хүмүүс өөрсдийнх нь эсрэг байсан, өөрсдийг нь буруушааж, жигшиж, зэвүүцэж байсан ч гэсэн ерөөсө хүмүүсээс айхгүй, хүний олноос ерөөсө айдаггүй. Тэгээд өөрсдөө яг л хийх ёстой зүйлээ тэр үүрэг даалгавраа зоригтойгоор үлддэг
хэлхээ хэлдэг, ярихаа ярьдаг байсан. 이렇게 그렇게 하면은 하나님이 만능으로 도와주셔서 반드시 승리하게 해 주신다는 것입니다. Тийм яг л одоо тийм байсан учраас Бурхан тэдэнд бүх талаар нь тусалж тэдний ажил үйлсийг нь бүтэмжтэй болгож өгдөг байсан. 여기 34절 하반절에 보면 타인처럼 내 죄악을 품에 숨겨 허물을 가리었던가 이런 말을 했습니다. За энэ Солонгос Библийн энэ 33 34 дээр ишлэл нь урд хооноо орчихсон юм шиг байна. Энэ гэмт үйлдэлээ би өртөө нууж хилэнц нүглээ Адам шиг хааж халахалж байсан уу? 여기 타인처럼이라는 말은 바로 아담처럼이라는 그런 뜻입니다. 네, 몽골 성경에는 아담처럼 이렇게 되어 있어요. 저도 한번 좀 보고 있습니다. 34절. 여러 종족의 수모가 두려워서 그렇게 말했네. 지금 몽골 성경엔 33절에 그 말씀이 있거든요. 33절. 예. 33절에 그 아담처럼 가려웠느냐, 34절에는 내가 그 해중을 두려워하고 함으로 인해서 밖에 나가지도 않고 침묵했던 적이 있었느냐, 뭐 그런 순서가 바뀌었어요. 예, 그렇게 예, 그러니까 이게 아담이 그 죄를 숨기려고 한 것처럼 욥은 다른 사람이 두려워서 자기 속에 그 죄를 품고 허물을 가리운 적이 없다는 것입니다. За яг нөгөө юу орчуулгын нөгөө ялгаал байна л да 33 34 дээр ишлэнд өмнө хойно орсон ч юм уу тий бас хилэнц нүглээ бусад шиг хааж халахалж байсан уу гэсэн бусад хүн бусад гэдэг үгээр бас орчуулагдсан байт юм байна. Тэгээд яг еврей утгаараа бол Адам шиг хааж халахалсан уу гэж байт юм аа гэдэг. Тэгээд Монгол Библиэлд Адам гэж байгаа гэд би хэлсэн. За тэгээд Адам шиг хааж халахсан үг Адамтай зөвлөсөн нь болохоор Адам нөгөө бурхнаас ингээд нуугдаад тий нүгэл үлдээд тэгээд нуугдаж байсан шиг тэгэж зөвлөсөн байна. Тэгээд Йовийн хувьд бол ерөөсөө тэгэж гэм нүг надад бол тэгэж нуугаад авах гэм нүгэл ерөөсөө байгаагүй. Би ерөөсөө тэгэж Адам шиг одоо халахлах нуух тийм нүгэл хилэнц байгаагүй. бусдаас тэгэж нууж байгаагүй гэж хэлсэн. 그렇게 아담은 이렇게 그 죄를 지은 다음에 선악과 따먹은 다음에 그 무화과나무 불에 숨었지 않습니까? 근데 이 욥은 이렇게 잘못된 것을 솔직하게 내놓고 다 회개했다는 것입니다. Адам болохоор нүгэл үлдчихэд нууж халахалсан тийм ээ. Харин Йовийн хувьд бол тэгж нууж халахалж байгаагүй. Хичнээн нүгэл хилэнц үлдсэн байлаа ч гэсэн бүгдийг ингэж илэн далангуу хэлж улааж тэгээ гимшдэг байсан. 이렇게 잘못한 것을 가리고 의인치 않은 사람은 이게 외식하는 자이기 때문에 화가 있다는 것입니다. Тэгээд тийм гим нүгэлтэй хэрнээ нүгэл хилэнц алдаа дутагдал байгаа хэрнээ ерөөсөө байхгүй хүн шиг ерөөсөө гим буруу байхгүй хүн шиг тэгж дүр эсэгдэг хүмүүс бол хоёр нүртэн учраас тэр хоёр нүртнүүд бол бурхны шийтгэлийг авах золгүй хүмүүс юм аа. 그 잠언 28장 13절에도 보면은 자기의 죄를 숨기는 자는 형통치 못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받으리라고 그랬습니다. Сургаалт өгс намын 28-ийн 13 дээр гэмт үйлдэлээ далдлагч хизээч үл дэвжин гэвч улайгаад орхигч нь хайр инэрлийг хүртнэ. 사도 바울은 자기의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면은
나의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 않는다고 사도행전 20장 24절에 이렇게 고백하고 있습니다. Үлс 20-24 дээр ч гэсэн Илч Паул хэлэхдээ гэвч би Бурхны нэгүслийн сайн мэдээг гэрчилж эзэн Иесусээс хүлээн авсан үүрэг албаа гүйцэхийн тулд өөрийн ямиг амин чинээ бодлого явж ирсэн. 근데 사명을 위해서 자기 목숨까지도 아까워하지 않고 나갔다는 것입니다. Өөрийгөө хариуцаж авсан, хүлээж авсан албан үүргээ гүйцээхийн тулд амиа хүртэл юмн чинээ бодлого явж ирсэн гэж Паул хэлсэн байна. 그 다음에 이제 12번째 남의 소산을 빼앗은 일이 없음 35절로 40절입니다. За дараа нь 12 дугаар хэсэг 35-аас 35-ээс 30 40절. 40 예. 35-аас 40-р ишлэл хүртэл за бусдын юмыг булааж байгаагүй. бусдын 욥이 얼마나 정직하게 살았는가를 자기를 변증하는 말을 좀 40절까지 한 거 보면 상당히 길게 나와 있습니다. энд 35-аас 40-р ишлэл хүртэл нэлээд урт хэсэг байгаа. Тэгээд энэ хэсэг дээр болохоор Йов ямар тийм шудраг амьдрсан бэ гэдгийг нь илэрхийлсэн хэсэг байна. 네, 여기 35절부터 37절까지 한번 읽어보겠습니다. 35-аас 37 гэхлээр уншия. 네, 누구든지 나의 변백을 들을지니라 나의 서명이 여기 있으니 전능자가 내게 대답하시기를 원하노라. 내 대적에 기록한 소송장이 내게 있으면 내가 어깨에 매기도 하고 면류관처럼 머리에 쓰기도 하며 내 걸음의 수요를 그에게 고하고 왕족처럼 그를 가까이 하였느니라. 그랬습니다. Өөрийг минь сонсдог нэг ч гэсэн хүн байгаасай. Үзэгдүүн гарын тэмдгээрээ үнийг би баталж байна. Төгс хүчит нэгэн надад хариулгээ. Намайг буруутгагчийн шүүсэн баримт байсан ч болоосой мөрөндөө үрч титэм адил өөртөө зүүх юмсан. Би түүнд алхмуудаа тоо ёсоор мэдүүлж жонон хүн шиг түүнтэй тулан учрахсан. 자, 욥은 이렇게 다른 사람에게 손해를 준 일이 한 번도 없기 때문에 다른 사람이 자기에게 대해서 소송장을 낸 적도 없다는 것입니다. Эндээс харах юм бол Йов бусад хүмүүст хор хохирол учруулж байсан, бусдыг хохироож байсан явдал ерөөсөө байгаагүй учраас бусад хүмүүс ч гэсэн хэн нэгэн хүн Йовыг буруутгах юм уу, түүний эсрэг зарга мэдүүлж байсан юм баримт нэгч байхгүй. 이게 나의 서명이 여기 있다고 그렇게 말했잖아요. 이 서명. 즉, 그 서명은 이제 문서에다가 사인을 하거나 확인하는 것입니다. Үзэгтэн гарын тэмдгээрээ би үнийг баталж байна гэж хэлсэн байна шүү дээ. Тийм гарын тэмдэг гэдэг нь болохоор энэ гарын үсэг юм уу? Эсвэл одоо өөрийнх нь нэрийн тамга ч юм уу тийм зүйлийг хэлж байна. 욥은 이렇게 이상의 모든 변명을 자신이 재확인한다는 것입니다. Тэгэхээр энд хэлж байгаа, ярьж байгаа бүхнийг болвол Йов өөрөө баталнаа гэж хэлж байгаа хэрэг. 그러니까 즉 이 말은 욥은 하나님 앞에서나 자기 양심에 조금도 가책이 없다는 것입니다. Энэ юу гэсэн үг гэхээр Бурхны өмнө болон өөрийнхөө мэс чанарын өмнө бол ямар ч буруугүй, ямар ч тийм одоо ичих зүйл байхгүй гэдгийг баталж хэлж байгаа хэрэг. 또 여기 보면 내 대적에 기록한 소송장이 내게 있었으면 내가 어깨에 매기도 하고 면류관처럼 머리에 쓰기도 하며 그랬어요. За бас намайг буруутгагчийн шүүсэн баримт байсан ч болоосай тэгвэл би мөрөндөө үрээд титэм мэд түүнийг зүүх юмсан гэж хэлсэн байна. 자기가 다른 사람의 이 그 소유를 다 빼앗고 또 남을 억울하게 했다면은 그 사람들이 소송장을 냈을 것인데 그 사람들이 그와 같은 소송장을 낸 일이 없다는 거예요. Тэгээ энэ бол одоо өөртөө маш ихтгэлтэй тийм ээ
омог бардам хэлж байгаа шүү дээ. Хэрвээ одоо намайг буруутгасан тийм баримт байх юм бол гаргаад ирээ. Тэгвэл би тэр чинь бүр мөрөндөө үүрээд титэм шиг зүүгээд явъя гэж ингэж бүр маш өөртөө итгэлтэйгээр хэлж байна тий. Тэгэхээр тийм юм ерөөсөө байхгүй гэсэн үг. Ерөөсөө Йов бусдын эд юмсыг булааж дээрэмдэх юм уу? Бусдыг одоо ямар нэгэн байдлаар хохироож байсан зүйл байхгүй. Тэгээд тийм асуудлаар Йовыг буруутгасан одоо тийм баримт ч гэсэн нэг ч байхгүй гэдгийг одоо юм итгэлтэйгээр бардамаар хэлж байгаа. 만약에 그 소송장이 하나라도 있다면 그걸 숨기지 않고 어깨에 메거나 머리에 쓰고 자랑스럽게 다니겠다는 것입니다. Хэрв ганц ч гэсэн тийм баримт олдох юм бол намайг миний эсрэг заргалзсан баримт олдох юм бол би хамаагүй тэрийг би одоо мөрөн дээрээ бүр ил үүрээд бүр титэм шиг толгойд орой зүүгээд явъя гэж одоо нэг ясандаа өөрөөрөө ингэж бахархаж хэлж байгаа хэрэг. 그러니까 욥이 다른 사람을 억울하게 한 일이 한 번도 없고 또 다른 사람에게 아주 후하게 해줬다는 것을 아주 강력하게 변증하는 것입니다. Үүгээрээ дамжуулаад Йов бол бусдыг нэг ч удаа хохироож байгаагүй харин ч бусдад бол маш өгөөмөр ханддаг байсан гэдгийг бол маш бахархалтайгаар бас итгэлтэйгээр итгэл дүүрэн нотлон хэлж байгаа хэрэгээ. 자, 우리 성도는 모든 일에 덕을 세우고 또 하나님께 영광이 돌아가도록 해야 합니다. Тэгэхээр итгэж бид нар бол бүхий л зүйлд сайныг үлддэг байх ёстой. Тэгээ бүхий л тэр сайн үйлсээр бурхныг алдаршуулдаг амьдралтай байх ёстой. 잠언 3장 27절에 보면은 내 손이 선을 베풀 힘이 있거든 마땅히 받을 자에게 베풀기를 아끼지 말라고 그랬습니다. Сургаалт өгс намын 3:27 дээр хэлснээр хийх хүч гарт чинь байх аваас хүртвэл зохих хүмүүст нь сайныг өгөхөөс бүү татгалзаа гэсэн. 갈라디아 6장 9절에도 보면은 선을 행하다 낙심하지 말라고 그랬습니다. Бас Галаат 6-гийн 9 дээр сайныг үлдэхээс бүү яа гэдэг лээ шантар гэдэг лөө. Үлд цуцъя. Сайныг үлдэхдээ үлд цуцъя. Учир нь бид шантрахгүй байвал цаг нь болохоор хурааж авнаа гэсэн. 네, 마태복음 7장 12절에도 보면 예수님께서도 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라고 그랬습니다. Бас Матай 7-гийн 12 дээр Есүс хэлэхдээ та нар хүмүүсийг өөрсдөө хэрхэн хандаасаа гэж хүснэ өөрсдөө ч тэдэнд бүхий л зүйл дээр тийхүү хандаа. 그다음에 38절 말씀 보겠습니다. За эргээд Йов номон дээр очие 38 дор эшлэгийг уншъя. 언제 내 토지가 부르짖어 나를 책망하며 그 일왕이 일시에 울었던가 그랬습니다. Хэрэв миний эсрэг нутаг минь хашгирч хагалсан шангууд нь уйлсан бол. 근데 욥은 토지가 부르짖어서 자기를 책망한 적이 없다는 것입니다. За энд юу гэсэн үг вэ гэвэл одоо нутаг газар нутаг нь тийм ээ нутаг ус нь Йовын эсрэг хашгирч гомдлож одоо уйлж байсан удаа байхгүй гэдгийг хэлж байна. 또 그 일왕이 일시에 울었던 적도 없다고 했습니다. 하갈сан шангууд нь ч гэсэн уйлж байсан удаагүй. 만약에 그 농사 짓는 사람이 1년 동안 그 토지 소산을 위해서 내내 수고를 했는데 그것을 다른 사람이 빼앗아가 버리면은 그 농부나 토지가 같이 울고 부르짖는다는 것입니다. За энэ юуг хэлж байна гэхээр хэрвээ одоо тариачин хүн ингээд жилийн турш хөдөлмөрлөж зүтгээд хамаг хүч хөдөлмөрөө зориулж хөлс цусаа урсган байж тариасан байтал тэгээд яг ургацаа хурааж авах гэж байтал дайсан хурч ирээ тэр газар нутгийг нь одоо булаагаад тариасан тэр үр жимсийг нь ургацыг нь булаагаад авчвал тэр тариасан газар нутган те одоо гомдлон хашгирч альсгүлвэл одоо тариачт нь уйлахаас өөр аргагүй болно тийм үү? 욥은 그렇게
농부의 소산을 빼앗아 갔거나 또 품꾼의 싹을 주지 않은 일이 없다는 것입니다. Мгм. Тэгэхээр энд миний эсрэг нутаг минь хашгирч хагалсан шангууд нь уйлсан удаа байхгүй гэж байна. Энэ нь болохоор нэгсэндээ а яг өөрийнхөө газар нутгийн тухай ярьж байгаа юм шиг боловч Йов өөрөө одоо бусдын газар нутагт ийм одоо зүйлийг үлдэж байгаагүй. Бусдыг газар нутгийг нь тэгэж хашгирахад хүргэж хагалсан шангуудыг нь уйлахад хүргэж байгаагүй. Тариачдыг тэгж нус нулимстай нь хутгаж тэр хөлс хөдөлмөрийнх нь үр жимсийг ургацыг нь булааж дээрэмдэж байсан удаа ерөөсөй байхгүй гэдгийг хэлж байгаа. 야고보서 5장 4절 말씀에도 보면은 보라 너희 밭에 추수한 품꾼에게 주지 아니한 싹이 소리 지르며 추수한 자의 우는 소리가 만군의 주의 귀에 들렸느니라 그런 말씀이 있습니다. Яков 5-장 4절. 예. За 5-4 дээр харагтун та нарын саатуулаад байгаа тариалангч нь хураасан ажилчдын тэр хөлс та нарын эсрэг хашгирч байна. Ургац сураагчдын хашгираан төв төмдийн эзний сонорт хүрчээ. 이 부자들이 그 노동자들의 임금을 주지 않는 것은 이건 단순한 인색이 아니라 하나님 앞에 큰 죄라는 겁니다. Тэгээд баян чинэлэг хүмүүс тэр тариачдыг эсвэл ажилчдыг хөлсөлж ажиллаа хийлэгчгээд тэгээд тэр зохих хөлсийг нь өгөхгүй байна. Эсвэл одоо саатуулаад тэгээ хойшлуулад ч юм уу эсвэл тэндээс нь одоо хасаж тандаг ч юм уу тий ингэж хөлс мөнгөн дээр ингэж хандах нь бол зөвхөн одоо харамлах тэр нэг харамч сэтгэлээ илэрхийлж байгаа хэрэг төдийгүй бурхны өмнө бол маш том гэм нүгэл үлдэж байгаа хэрэг юм. 그 품삯을 받지 못한 품꾼들의 그 울부짖음은 하나님께 상달돼 가지고서 그들의 억울함을 하나님께서 직접 들으신다는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл тэр хөлсөө авч чадаагүй байгаа ажилчдын тэр гомдолсон тий хашгираан тэр залбирал нь төв төмдийн эзэн сонорт хүрдэгэ. Эзэн тэр хашгирааныг сонсдгоо гэсэн үг. 그러니까 일을 시키고 그 일을 시킨 거에 대한 품삯을 주지 않는 것도 하나님 앞에 죄라는 것입니다. Тийм болохоор энэ ажил хийлэгчээ тэр ажлынхаа хийлгсэн ажлынхаа тэр хөлсийг нь өгөхгүй байна гэдэг бол зөвхөн тэр хүнтэй өөртөө хамааралтай зүгээр л одоо харамч хүн юм байна гэдэг өнгөрөх асуудал биш. Хармаас гадна эзний өмнө том гэм нүгэл үлдэж байгаа хэрэг юм. 그러니까 만약에 품꾼에게 그 주지 아니한 그 품삯으로 불이하게 쌓아놓은 그 재물은 결국은 심판의 증거가 되고 하나님은 다 정의롭게 갚으신다는 겁니다. Эцээс тэр хүмүүсийн хөлс мөнгийг танаж одоо багсгаснараа эсвэл өгөхгүй одоо гомдтолтойгоор явуулснараа тэгээд тэр хөлс нь бол өөр дээр л нэмэгдэнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ өөрөө л илүү баяжин гэсэн. Тэгэж олсон эд баялаг бол эцээс тэр хүнийг бурхны өмнө очиход түүний шийтгэх, шүүх нотлохоо баримт нь болдгоо. 예전에는 이렇게 그 일을 시키고서는 그 임금을 주지 않는 그런 고용주들이 있었는데 지금은 법적으로 많이 규제를 하기 때문에 그런 일이 거의 없습니다. За урд нь бол одоо тийм хууль цаацгүй байх үед бол тэр одоо боол гэж үздэг тий тэр боолуудтай бол ажил хийлгчээд хөлс мөнгийг нь өгөхгүй тийм гомдолтой хэрэг явдал зөндөл гардаг байсан. Харин одоо бол энэ төр засагс бол бүгдийг хуульчлаад өгчихсөн байдаг учраас ажил олгогч нь ажилтнуудаа цалин хөлсийг нь өгөхгүй байх явдал бол барагтай бол гарахаа байсан. 예전에는 특별히 그 외국인들이 이제 한국 같은 데도 와서 일하면은 그 일을 시키고서는 외국인들에게 품삯을 주지 않고 떼먹는 그런 사례도 있었지만은 지금은 이제 그런 일은 별로 없습니다. Солонгост ч гэсэн одоо саяхан хүртэл гадаадын ажилчдыг ажилуулчаад тэгээд хөлсийг нь өгөхгүй тэгээд бас одоо
завших тий эзэн нь өөрөө замаас нь завших тэгээд ялангуяа одоо хараар ажилтдаг хүмүүсийг бол хөлсийг нь өгөхгүй байж байгаа хэдэн сараар одоо үнгүй ажиллуулчаад эцэст нь одоо нөгөө юу яагаад цагдаа магдаад өөртөө зориуд мэдэгдээд ингээ баривчлуулаад явуулцдаг ийм зүйл бол Солонгост ч гэсэн зөндөө тохиолдож байсан. Одоо тэгээд саяны одоо шинэ ерөнхийлөгч гарснаас хойш энэ хуулиндаа өөрчлөлт оруулаад хатуу одоо хоригдсан хэдийгээр нөгөө хараар ажилласан байлаач гэсэн тэр хүнийг яг зохих тэр юугаа цалин хөлсөө бүрэн дүр автал нь бол албатан гаргахгүйгээр хүлээлгэж байгаад яг тэр эцэстээс нь мөнгийг авч бүрэн одоо авсны дараа нотөрөө буцаадаг юм болсон. 네, 이제 39절부터 40절 한번 읽어보겠습니다. За 39-оос 40-р эшлэгийг уншия. 네. 언제 내가 값을 내지 않고 그 소산물을 먹고 그 소유주로 생명을 잃게 하였던가? 그리하였으면 밀 대신에 찔레가 나고 보리 대신에 자풀이 나는 것이 마땅하니라 하고 욥의 말이 그치니라. Хэрэг би тентхээ үр жимсийг үнгүүгээр идэж эзэмшигчдийн амь насыг хорооход хүргэсэн бол буудайн оронд өргөст бутнууд арвайн оронд шарилж ургагээ. Ингээд Ёб의 үг барагджээ. 욥은 남의 토지 소산을 값없이 또는 부정한 방법으로 취함으로 인해서 그 소유주가 먹을 것이 없어서 생명을 잃은 적이 한 번도 없다는 것입니다. За эндээс харахад Ёб бусдын газараас ургасан тэр үр жимсийг үнгүүгээр идэх юм уу? Эсвэл эзэмшигчдийн амь насыг хороож одоо өвхөлт хүргэсэн тийм тохиолдол ерөөсөө гарч байгаагүй. Тийм зүйл хийж байгаагүй гэж хэлсэн. 근데 남의 농작물을 부정한 방법으로 빼앗아가는 것은 그건 하나님 앞에 큰 죄입니다. Бусдын үр жимс, бусдын ургацыг шудраг бус аргаар булааж авна гэдэг бол Бурхны өмнө бас гэм нүгэл. 근데 욥은 그런 일이 한 번도 없는데 만약에 그리했다면은 자기 밭에는 밀 대신에 찔레가 나고 보리 대신에 자풀이 나는 것이 마땅하다고 말하고 있습니다. Ёб бол ерөөсөө тийм гэм нүгэл үйлдэж байгаагүй. Хэрвээ үйлдсэн байх юм бол миний нутагт, миний дээр тариалангийн талбайд буудайн оронд өргөст бутнууд 10 оронд шарилж ургагээ гэж хэлсэн байна. 욥은 이렇게 항상 하나님 앞에서 말씀과 양심대로 행했고 또 사람 앞에서도 사랑과 덕으로 행했기 때문에 언제나 언제 어디서나 떳떳했다는 것입니다. Тэгээ Ёбийн хувьд бол яг ингэж зөв шударгаар амьдарсан, ерөөсөө бусдыг хохирох зүйл хийж байгаагүй, өөрөө ярьдаг шиг үйлддэг байсан, бусдыг зочилж, хайрлаж, хүндэлдэг байсан. Тийм учраас Бурхны өмнө ч гэсэн, хүмүүсийн өмнө ч гэсэн бардам байж чаднаа. 그 신명기 24장 14절로 15절에 보면은 그 빈궁한 품꾼은 너희 형제든지 내 땅 성문에 있든지 객이든지 학대하지 말라고 그랬고 그 품삯을 해가 진 후에까지 끌지 말라고 한 말씀이 있습니다. 24장 신명 13절. 24장 14절 15절 한번 보겠습니다. Дэдхүүл намын 24-ийн 14, 15-ыг Үшээ ахан дүүс чинь ч бай танай нутагт хотуудад чинь суудаг цагаач хүнч бай ядуу зүдүү хөлсний хүнээ чи бүү дарангуйл чи түүний хөлс мөнгийг өдөрт нь нар шингэхээс өмнө өгч бай учир нь тэрээр ядуу бөгөөд түүгээрээ ам голлоо зогоож байдгаа эс тэгвэс тэр чамайг эзэнд мэдүүлж энэ нь чамд нүгэл болох вэ. 그러니까 가난한 그 품꾼이라고 그래서 그를 학대하지 말라는 것입니다. Эгчнээ ядуу зүдүү хүн байлаач гэсэн хөлсний хүнийг чи дарангуйлж болохгүй, дарлаж болохгүй. 그리고 품삯은 당일에 주고 해가 질 때까지 끌지 말라고 그랬습니다. Тэгээд тэр цагаач хүмж бай, ядуу зүдүү хөлсний хүнч бай, тэр хүмүүсийн тэр ажлын хөлсийг нь нар шингэхээс өмнө заавал өгч бай. 그 일꾼들은 그 품삯을 바라고 일을 했는데
일을 다 마친 다음에 품삯을 주지 않는다면은 그 하나님께 호소할 수밖에 없다는 것입니다. Тэгээ тэр ажилчид бол тэр өдрийнхөө тэр мөнгийг тэр хөлс мөнгийг л харж тэр хүнд хөслөгдөж ажиллаж байгаа шүү дээ тий. Тэр хөлс мөнгө нь бол өөрт нь бол амин чухал гэсэн үг. Тийм учраас одоо тэрүүгээр л амиа зогоож байгаа учраас түүнийг нь яг өдөрт нь өгч байх хэрэгтэй гэсэн. 보통 일용직 근로자들을 보면은 그날 일을 나가면은 일을 끝나면 바로 그날 그 자리에서 품삯을 줍니다. За нөгөө өдрөөр ажилдаг хүмүүс идэг шүү дээ. Өдрөөр одоо ажилд аваад тэгэл тэр өдөрт ажиллаа хэлгчээ тэр өдөрт нь мөнгөний өгдөг. Тийм тогтолцоо байдаг. 그 한국에 나와서 일하는 외국인들도 보면은 그 보통 그 농사 일을 하는 사람들 같은 경우는 그날 일을 하고 나면은 그날 바로 품삯을 거기서 줍니다. За тэр нөгөө Солонгост бол ийм одоо цагийн ажилч гэдэг юм өдрийн ажил хийдэг хүмүүс байдаг. Тэгээд яг тухайн өдөртөө ямар ажилд томилогдно тэр одоо нөгөө ажил зуучлалын тийм офисуд байдаг. Тэндээс ингээд хуваарлаад гаргацдаг. Тэгээд ямар ч ажилд хуваарлагдчих болно. Тэгэл тэр өдөртөө ажилд яваад яг тэр өдөртөө хийсэн ажилдаа тааруулаад хөлсөө тэр өдөртөө авдаг. 이렇게 욥은 이렇게 하나님 앞에나 사람 앞에 항상 정직하게 행했다는 것을 여기 욥기 31장에서 40절까지 이렇게 쭉 변증을 하고 있습니다. За тэгэхээр энэ Йов 31-р бүлэг маань болохоор Йов өөрийгөө хүмүүсийн өмнө болон Бурхны өмнө тэгэхээр зөв шударга амьдэрсэн гэдгийг 40 ишлэлээр нэлээд урт ишлэлээр дамжуулан нэгэнгүй тоочж өгүүлсэн 자, 우리도 байна. 이렇게 욥의 귀한 신앙을 본받아야 되겠습니다. Тэгээ бид нар Йовын яг ийм зөв итгэлээс нь үлгэр дуурайл авах хэрэгтэй. 네, 오늘 여기까지 마치겠습니다. За өнөөдрийн хичээл маань өгөр тусч байна. 네, 잠깐 기도하겠습니다. 제가. Залбирая. 하나님 아버지, 우리가 욥기서를 배우면서 이렇게 욥이 얼마나 하나님 앞에나 사람 앞에나 정직하게 행했는가를 배웠습니다. Хэмнээ бид нар Йов номоор дамжуулан тэр хүмүүсийн өмнө болон Бурхны өмнө ямар зөв шударга амьдарсан бэ гэдгийг суралцлаа. 우리도 욥의 이런 귀한 신앙을 본받아서 신앙생활하게 주시옵소서. Бид нар ч гэсэн Йовын энэ эрхэм нэнтэн итгэлээс үлгэр жишээ авч итгэлийн амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд туслаарай. 예, 예수님의 이름으로 기도합나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуй байна. 아멘. 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. Маргааш уулзцгаая. 네, 감사합니다. 이제 한 번 남았습니다. 예. Одоо багшийн хичээл нэг л үлдсэн байгаа юм байна. 네. Дараагийн 7 хоногт ороод багшийн хичээл бол дуусч байгаа байна.